Sorry, 54 years. 54 years. 54 years. More 54 years. Inti mu free Kumasi no hefa na mo sign call ye transfer second D Takrade. Second D. Mu ko nyina na montem eye kama. Montem ye fine. Bibia ni entam. Ujidi. Mpacho. Me say bibia eye fine. Mpacho me bibia ye fine mami. 7.9 FM sa wo hwe wo mra no adumie no abo pa ho sema aduasa emiensa se bani se dia na wa wonimu o se akoma mu nsam dwumade braso Maa Akos awia imagye adwade mu eden pa se wo wia echi ya che se mede bremo men mabedwafo wo bia aye krado de ama enu nti sabre bomode a se wo television no wo de ebeto onua TV edemu live na ni so da ho pa se yenua Penny TV 3 no se pepepe so na Rabi 1 TV edemu live osai krom anase papa bi TV nso benya na live ahwe wo so wo Facebook ene bomode an ma phone so na ebo Akoma 87.9 FM na emi ya ni ase ubonso program na ba beda so se ya de amount na o hwe no Mr. bomode a se won so wo be share de ama obi na onipa kronso etumi a share na aboa ama program no atretre se brodwoba habai se won so YouTube na wo be hwe no a na eno an se wo subscribe and page no ebreso Akoma mu nsembreso ya je se won so benya notification no na won so wami aso hwe no wo so de ama ofofro sanso na fans of Akoma mu nsem Maa Akos great family Akoma mu nsem fan club Nikipiza fan club UK make say ya share de atoso enu ntina mo mabode a se awia imo bekoso a na mo share de ama mo nia me kanyina ene se onwum bi a me bai ya na etetenwum kakra wo se enipa dasani na ye de na rekro no enipa dasani na ye de na rekro no enwum no mu nsam kakra na me yi ama no enipa dasani na ye de na rekro no enipa dasani na ye de na rekro no na ote ha kasa sesi a na oda ha kasa sesi a nipa dasani na ye de na rekro no yenwom sa nwum we no se wuti a eboa wo bebre wo wana montuo mu eboa wo bebre wo bibia da wo beye wo atiasefo asase so because wonu a woni ne papa mu no wono ena dada kan mu ede na kro no onu a woni ne papa mu nura no wono ena sese waje ne mpa wo mochre no onu a enura woni ne papa mu no ena ene yesesa ne nan mienu ahwe soro wo ayasabia no na otwo kasa sesia na oda ho kasa sesia eba ne sen tie nwum sei bi na entumi shepu wo abrabom no utie ne sa behunu se enipa kra no yensahwe enu nti wonu nua namo a obehunu kwan abefa so ne benante na fe ye jai pesemen kumanya no na ye jai we kra ye ahomaso no na ye yi ne nyina afiro sanse enipa yensahwe de fa no se ye ne nam hoi ye di nkomo ne ye sere echina uhum biem echina uhune biem we ene asema me wode ma ene national so ma me say first story no Delta Paper Mill ena yaso omo asasene omo ena de floral tissues aba edwaso bomode ama wonsanka tissue papa we bi na entume emwa wo pa na na akua kokko ha sanso ena evangelist Samuel Mensanam kwan so ba na naire ewa ha ende ono so ewo fidua yi emo na che se ismo bu mchidom ya dontene na yaw enso de eko social media live ekua we ba ba je adwa kakra na fe ya kasafa akoma chede ho akoma chade ho na yenko yenim bronya na ebe yi o bronya na ebe yi afiato ye bedi wo bedi o na witness sabre wo bi te mantwa wo bi akwa akwa baabi wo de ne se sum na no wo dwene mobrom obi su wo dwene dia wone ne mabedie wo dwene dia wone ne mabehye obi kra pe baabi apie kakra nanka watena se na de omo ye no wasere kakra na wanya bibi kakra bi ewura nenum na that time no kra na o ebi wo kra wo da wo mpaso o o da wo mpaso nti wo ten se bibi sei koso no
enu anu ne ho tumi ba ne ho so wasɔre prɛko pɛ me nkonko tena ha na me nkɔhwɛ de yɛkɔ na me nkɔpɛ bibi kakra mfa nwura manum enu ye afe baako afe atwa ehia wo de wo de obedie wo de wo benom wo de one wo made bagi wo mo ani na ne oni bi suwe oni bi wo mo na sese yehwe wo no mekunafo nyanka ani wisi amobrowafoɔ wa wo hwɛ dɔm enyi wo mo nyina ni o we abonte ho no na wo mo manya kwanya wo ho no mo wo ye offices atete ani mu ha tete reception no a na kyese nya asem ketwa na ma ko hwɛ se de ya na o mo ani asi age afa unse wo bi wo arahu oku ne dam o wa hye dam sa ni titru ye nuanu mu abibi nti o medi dam no wo sese eye wo mo office ya oshawosa ni fia oshawosa ompie nti o mo pie ba bonte se ya no mani anche eno mo behunu nipa sei na wo mo nyina ka bomu a na asa ne seriye eni nti wo de seriye hye wo mo ano nso besere wo so besere wo de seriye hye wo mo ano sei no nso besere wo so wani beje enti ne yakasa wiya yi yakoto srawo de ye kan nyina no se ye pemo ye panwa ye pentoma ye peduku ye pempaboa ye pano ne ye drinks ne bi ye petalia wodi dia won sabeto so bia handkerchief na won sabeto so a ye pe toilet roll na sabeto so ye pe ensemna ye pe washing powder ahodo ye pe wodi wo seda no so amako ye beto pano abeche dia ma wonom ye pe cake ye pe chips ye pe pastries ye pe ye biscuits bi nina cookies nina once we ni a show anita Miss Ghana na ejina so no na ni abre Miss Ghana ejina so na say ye bo adwuma so ye che ne ma no Mr. Yakoto asro me nua dofo Yakoto asro ba bia wo bia santom ye ne wodi so sika wodi ba ye beji kokoko ene dane twiro ye kabo mu da no a etumi ye bribi ema enipa binom ene ejemo wonkra eba wo so enti bia na oniema no ewachiri ntumi fa ma opese ba ye befa wodi bibia ye sika everything ne opese sesiko eniemo bibia opese ode ba bia no ye beje mama fa numbers ne to dwama e 0245 30 14 0245 30 14 0599 814 926 0599 814 926 for baby aniema no wo bia no ye be ba besesa enti kunkosia wo de bibia osre no Bible say ye ne nsrimu ni wosu ye ne nesu abom say ye se fasere ebra be she obia no bubuafo ohwe de se de omusi ye no omani age omonsa osa efe wo de ebra be hwe bi ti hwe omu hwe se de osisa enya wo fe wo hwa no wani ase atata ni suo efe mami we mako wa hodi anko sorry na we ye kwa ye na edu ye nsadu kura ye bre ye hunu so ai mako wo kai se so ti ase ye kwa wo media general kwa ye hunu so microphone yi ne ko nyina bu se je emu aye bre adise be so asemu itino say ya na efe unse mako wo kai se ba ku bi ba office na ne nan wo togusu o se de ye na ni je kura ne se asase ni ani je ekoso na ono so etimi pie free ne dem na ya waba enti ne ho ayede ne ho mo aba ne ho so na nyame nhira wo pa because na wa hye dem kura bre wa hye dem abre enti wo ka kire wo bi se sei koso me pese me betena se na me se kakra na me danda no kakra na me nya nsuo bi kakra kra no mo no na me nya aduane di ne me ho aba no atomi enti saa de we ne se bra be boa ye bra be ka ho de wo bia na we umako enhire wo mu no enye enhira ketoa na me se adanse di nkofo di fa do ya wo mo ye fa Akoma FM ene Akoma mu se ebe surprise nwanwa
wo bi ani ha wa yi na koma mu aye bibi dia boa wo bi se yesa wo bi yare se ye pa adwuma dia ma wo bi se yesa kraketo bi yade che se wo mo fi wo koma bubua no adanse a eba no sometimes meti ho na medwene ho me se onyame utumi so wakase wo mu ye ni mu ase wo mu ye ni mu ase da wo de wo sika wo de bebo akoma chede anase bibi e be ye no show yi su bia no you just have to pray on it bompa ye egusu wo de ka wo hia asem fato so na ese na me se nyame o ma wo bre enye kwada nyame insha papa numbers no 0245 301462 and 0599 814 nyame insha papa so beboa ye na ye de sede aba mobrowa bi ano na wo so ho aba wo so afei yenko na ye ne ye wra ba bi enkodi enkomo wo studio sa enra ye de to mo se ye wra ba bi friend 87.9 se waka hospital ye yi no na nso be na wotwe mu nie no sika wo ye de be yi na free hospital ho no onya eno nti ya waka ho na ebre kwa ne mu no ye ne no ebedi nkomo kakra na wono akasa na asem na tudwa wo ebeka wakoma so obeboa no na yeyi no free hospital ho no onso ye beda wase no ne ba ekofie na oba yes ma ye dabi sa wuti me vim no so say ya mempo some ma mora wo bubom me hu say baba we na ni abre ababa we na ni abre yes ma are wo ba we na di ada ye fro say Alice Dian Opon Checheku Alice free hin by Techimai Bono Techima na say yan yankase asante mantemu Techimai okay Bono Techimai and no free buy every so for be na azan ya di misika me pa church ye mu osofo pa nyame sofo pa wo se nyankrompon afre no na wo gi akra akọ heaven en wa ye den en waji misika waji wusika ho ne ye ba behwe no ekwan be na sofo ifa so agi ni sika no wono na de ma ne di ye o hye ne nkombo ne en waji di ya na sa de ye hwe to se mu kire ye ne awie September mu honum en no frame ka che me say adwuma bi se meya ela me so de bi me nya obi adwuma pese me ankasa me ye me adwuma en no se na be ma me ne tie wonti me nya se adwuma because adwuma ska obetima de aboa ye na me so ni fie nti oba me ka kire no ti be ma ne ba me ka kire se so fe de aka kire me se adwuma bi na o si yo wati nti me number ne ma be so phone number ne ma be ma no e ma ne frɛ no so eye aduro bi amudi gu nsuom enso no utu so se mu nya udugu ma na enso na ni ate and also you until a do back say 1 person e 4500 into na little Saturday on it broni bi beba techi my honum abehwe drone enti no on pese drone no the infant to mobile hu say e drone na mo pe no yes eno a na be man ko gi jaman fo sika na do ko pe the drone no 4500 afi that din so to Saturday so to won nya ma no so bro for ne say mo pese omo padwuma ne tentem enti ampa Monday omo de scan nyina ebeba month be mbenya 60 box month be 60 boxes me pa twan na box so shem 12 one box shem 12 ba uyi pese ya na 45 me pa twan 4500 enti ni be ma ne ko pe bu sa de to ba kun e to one me say in case omo ba ma hu say do na mo hwehwe no eye no a Saturday ni so to menti ma ba nti friend ka tia ni say bro ne pentem ti no Monday the scan nyina bebre no akoto 60 box na omu hia no na bro ne the car abefa and no see you ti that day no ya twen omu call scan omu de ba no ho no mas police fo ache me the car we de ba how come say police ni etimi sika no o say sika omu de door to door delivery before I say because scan the door so omu de fa bank ya bank bete Akoma 87.9 into no on person there door to door delivery say see you the hon man or the police watch omoko yes scan before some person dey scan for aircraft aeroplane into omodi scan for there aeroplane sika no edoso nti no ebegu aeroplane mu o person intentem into the aeroplane to aso and I see you into some yes scan ba o ma be man ya we say company document
sana wa twegu adin company document any box now or this kind of be o man twese skill or twese company document said obi ehun se sika na gumu into so omo kotwa scan e show say enye document ene wo ade anim e sika ene wo ade nto mo gi 8,000 police for no che car no wo airport hono no nto mo so mo gi 8,000 immigration for ni police ni suggest for no before say omo di scan no ama omo di aba omo release boxes na sika wo mu no ama omo aba age say ya bribe wo omo saying 8,000 kwen no man say delivery man company no delivery man for company no etua 4,000 entiaka 4,000 enti no ne nchentua sofo ne mi ku ne nchentua sofo ne friend say boni din Jonas wo ehin wo tie me pa cho wa Accra Medina omo nchentua enti be ma ne send iska 2,000 and ko no so okay omo de no ma neighbor ye to hono mo twanya no so oju baby hwe ahwedie ma sa ahwedie ahon so police fo asa achi no na we go be ma no bisa ne se aneska modi be obi anim se scan ban how come say police fo asa achi wo kwem no ka ten se bia hono mo no no ma link police fo ni bu hono enti na omo yesa no na me ka ten se there be because all the no can demand this cabeble before say or this caneban no ka ten se there because when me adwuma o koye but always go demand this car na wa twia to we dey hwe na wan ko send this car den ama no e na o si yo wate to hono e so for na air fresh say scanner den na won send ye na me ka cha ne say me na ankasa be ma ne ka cha ne say enso to hono enti no so ne tia o ko pay scan be de e da send no e na o si yo be 15 minutes no asa afre enso ne nti na de ka se de bi enso ne de enti na me si yo I'm catching a second one send this can until say this time be say 7 na me catch there because o ka sis broni ena enu o mo be za business no na me say me pese me hu say eye broni ana say enye broni to phone number ni mame na me use the phone ba ko na me fan frɛ na me hu say eye broni ana say enye broni na say so phone na edi say adwuma we nyina enti meje Mr Morgan broni say Mr Morgan meje ne number ese me dey frɛ te me frɛ na akosi so phone na minim no na ode say business no e baaye no akosi ni so na me share ka say brakosi na o see yes na me so ma say me send you sika 1,000 Ghana cedis enti me fa number be so na fa number we so na number we na ma register na me see you na me so e ba fra me ka cha me say aba na me nya awere me hu se sika no aba na say embaaye e na o see you na me ka cha say ma so wi afre no na ka cha say sika number eno si o be frɛ ma aka ten se sika na ba e ho na me ka take call no na me say obi a wonim ni pakulo o ma me so ka so be se ni sika nti ha kam say ma fra ka cho say ma say o se no 1,000 Ghana cedi wo je tum say you mate na me say ma so wi afra so wi be frɛ no on so ni ma akola o se frɛ no na me ka na so fu no yesa we nyina before so ni be ka fa o ye recording say so fu Jonas so fu nye din boni din ma ye Sofu Jonas ena ye we nyina before so be business me ka cha ne say brofo do mo kasa e de o musika unti ni ye enti e on record kasa bia ni be di nyina enti ehu se sofu na ye sa Sofu Jonas ye sa de no e ma ye sa ko true enkoma oni di ni nyina ni ehu se Sofu Jonas ena wadan no hu se nipa mi ense ni nyina o me se ni sika esi so e de ma no je chi ehu se o ne ke ka so fe sika de emre ye se oni adwumasini eni aketwa before say yes yan to aso nko ade nya ade a we return scan back e dia ma 87.9 jo enti wani ba ho so pa no woni boy no wani ba mo ho so say ade yi de ase yazan bi na yebu ya faso no na mo ho sika sen na kodim no asane 7,700 say sika no ono sika bi a meka say oye adwuma o boy di adwuma no oye plumber ni sika wa pegu ho anase because no woni say business no edi sika ebebre na che ne plumbing adwuma ni nti no sika da ho nyina no otam ya no so obobosia ena de ema no sofu no muni mun sen sofu Jonas muni mun sen if I show
na odi ebetu kwan that was 2020 wem honom ene enja maso nti before then me passport ekodi no honom te hona me frɛ no eche no so frɛ me tia me ene de be ye close na sorry be no da no ipacho Emmanuel worship center wanda no ewa akra odi sofu bi achi odi sofu wo Emmanuel worship center no achi oh okay nti honda na mokọ asori ada ipacho de bi mechiri be odi mechie asori wo no wachiri ba wo wachiri na chese wo wanyini chain wo nua no to wo wachiri ba keto na introduce no ma wo se odi nkrofo tu kwan na ka odi enya ne nkebe na ka mechiri ba no eka ho because ono no nim no omo ho no na onim ne pa aha na odi akwanto ni tu na nim no so ena mi wo passport o se mekọ dia ena won kan kire me na won fa yenko nfa na mi andiko okay enti akwantuo no enya ba so eno no musika kodi ne ho okay na chese ho de amumu amfaso ho wode mo betu kwan we nya amfamo antu na onye wo bibia wo nua na introduce ne ma wo enti nka mo wafo wantu yi obi akọ ne baby ese dan na wo san ko hia no a obe introduce wo ene wo mpena to this business wo ma na wa frɛ me ofra wo said e woni ni bibia ye bi ofra wo said ida me passport e won honum na me yanko ne passport no nti wo ba na wa frɛ me na ba do passport na me sum ya kama me ba ide abeje so ya na di oni mi di nkomo wo ba na wa frɛ me no bi na wa frɛ me se mo mpaye se woni me bom mpaye no me nyina so for Jonas wono wo bom mpaye anadwo me pa try a conference mpaye bon krofo jeja so bi adabo bi enu me ni me ba nde bi do frɛ na me guy ni dina so nti ye miensa but my name is 87.9 ada wo ka chane se sunsun boni bi ta wodo ti na da bi adadwo bi a wo frɛ wo no wo bom pa ye ana because me say ye frɛ nti won ade na aka che na ma ne frɛ wo ka che se honam nye me kura dwuma nye me kura ne ma me hu so man kan sa ankyerɛ no no yes of nti no say always there was say we ho bom pa ye nti na ya na friend wan se wo pe me pa cha da o ba me ka no kure Alice ka no kure na we madu fidie no point me pa cha wan se me pe wan se wo pe da nti mo ko so bom pa ye ade a mo bo ho pa ye na de ne bada ene na mo bo ho pa ye obo mo pa ye bom me pa cha na asini me adwuma ye basa no say ye mo mpan akopon be bie kwan de amaye di adwuma na wo ye na me ye fried rice and je na kan yan kasan person me je me business but next kan enso ye nti mo ko so bom pa ye aboso me be san na mfie san oh Andrew Mant kra ena mo jaye ada ye da na sofo ani ha me passing je na me friend number na me nsa enka ne biem nti obom pa ye sa no adwuma no ana wo kasa opese ye yie no sofo Jonas to me bua ma adwuma no mpaibɔ no ma adwuma no ye yie anya yie mpaibɔ na nuru nyankopɔn ho ya samuo na etiefo hwe sɛde manisi abere me ho no mani abere me ho pa sofo na nuru adwuma wadidi yai nyame nipa adwuma wadidi yai enye easy adwuma we ye o ni ye ya twa ya da pa wo twa ya wo de obetiri nyina bi sofo pa wo twa da pa nye easy wo de mo koso na ehwe na enche ye ba bebobɔ ene no e de akyerew enti mo gyan paibo edi san ansa na obefra wo abeka cho se juicy business bi aba me pese me di wurem me wo ye no ena Akoma FM 87.9 Kumasi ena ofre me me penentem o ebre ni mafa ena ofre me so ofre mu hono edidi nkomo ba na ofre business bia dem betu that was September ya ena ofre me this business no e betu menim ena na wo so ni sika nti wo ka che wo boy no me ko man gase me ni school me say adwuma na wo ka me ni nje ho because me say me ye me nyi obi adwuma biem nti me ankase me ya me ye me adwuma nti me ni nje obi adwuma nti o say abrofo no ya wo mo ba be ye omo ye adwuma Ghana no omo ni company name edin company we say eno no dey me ntimi nkyere because one be man na dis enkomo okay ma me kwa homa ne so na me ne be ma no entwetwe enkomo kakra Johnson. Yes, madam. Me mo hewie. Me ba to no do. Yes, mama mani na ho. Ama osofo bi abu mu afaso Johnson checheye mu ekwan be so na wo fa so di nyawo a o introduce sa business yi de echewe nei musika akodimu na so ankosi aga no chemu kire kakra. Ba to me na fe.
Answer, Madam Mamma Manity, Obama Manity. One of the names soften on any about calling and I'm so many things. Mamma person said that in now, friends say a junior Bantino, and I make you there. No castle went to me now. About the bomber man, to Obama man, and a man and being commercial. I have no for Juma. She told me that boy, no, no, yes, often until went to me. And it was in Canada, their mammy. No, I thought Casamity, I know what I say. One year of winter, you know, the all in cameraman, no, my then so okay. No, I say, coincidence or I will come to area, no, I'm a community for no. So, meeting and then the beginning to meeting come, nothing to meeting come. None of matter. You say, or catch your Mutamina, the supply moment. Now, I will follow no more dimension. It is a similar, dark coincidence to be an inch. No, the number for money, I own one number, who say another. Yan in a casa, send me back on the time, you know. Or maybe we bring them a 200 months. I have 4,500. More the Comaka and a bank. I don't know so now of mother. No more scaling now. At the banana or mother bearing. Now the phone says, you know, less argument to me. So soon we are on business boxes. Now, you're ready for 2 years. Not the same part of my case. So I go back to this kind of man or you're going to buy a year or see a deal into your hoka. Police watching or council. Import code so there abrafo himself then I do and then I said the shade I turn on my baby said on the regiment you know it is a whole can 7 times 7 in the equity time you do the new demand schedule or so that more than police watch home 6 can on whatever and seeing you schedule more cafe a new work at you and it's a new schedule the new work at you think that's what I can make in account. Okay, and to say a bra one sofu Jonas no and na a dilly and I say one or maka what business the money no and rano now we need be edin como. But I cannot sofu Jonas and then we come back. No, I know you say the number that goes into your junior before the union before no Obama this kind of ban too far. The number we must offer any Nakasa. Right, you know, and they know Casagin Yakatiano. And you do to say a try number, maybe I had there. And works near the same thing. Yet, National Phobia may record it. And you are both recording in a voice in the same. And then you says, one of these segments, but many different persons in Nakasa. Okay, not just say the Wopachen say a drum rebiano. Now, Opesa winning business partners need be din como into a ya now or the number for Frobia Mount say, oh, where you assume a sin in como, but Ober friend or a yaw no one was a son and neno. I had to say Bruni, no one wedding como say Bruni, but not a yaw. No, that's one. Okay, and it's a number 10 and what they ma wa ninano, one and a receive, but or dane ne casa no. No, that's fine. Okay. Now, any panua, what is chlorine salt you said, dear Ben, no, and ma, no. What is see suffering to the ma, one answers any panny dear, woman no face to face, not the man. No, but who are not the cocoa man, car, and a can of the brain. Okay. I got the former VIP bath now, a cocoa game to me, no, that's a and now, or say, Abrafunua or Mobile Jumano, campaign no, one within the same or catch rail. Company. For catching Monday, but another afternoon, we again the final for the month. Campaign now, when you want to business, when you want to refill Mudin, but your casa police for what you had your car, now what your car. Copin Brabine, I won't say, I dear no. Business no amoye no ani na ho nti no ya za brand na wabo kadru sa 7,700 no ana never so I need a boy agree me kwa ni bi we work as a police for action na parent is so to me tell me that na me hu no de za but because of the way no so no and na me di say dia nya za na nya za na is so to me tell say ya na me ka tell me phone so sa
No case in Yagan and the other reference, none of the you do come with the man this could be on the castle and this kind of no castle. Say winning baby, so for Jonas, what's here. But I saw baby person what the minimum, not the minimum so one kind. I can't own a baby property on what the minimum. And see, was a business, no, and say, a campaign no abrofu womu tunsio, a year to see be, and no, omutuna say, and soon ya no more at the chlorine sorts no egum, not in soon any at na ye kama, nanko fonya beyond one. No, that's right. Now, or catch our sabia abrofuna na se campaign na ye no mu ye adwuma no e kuro we so and na omo kwabo tutu ensuo no wo mu ni wudi nkomo details efa adwuma no amokwa akoye no ho the bia no was here doing and we ko foridia a new town and you can a company name Dreamlink. The bia the ko for doing abrofa mo ka ba fa na ho Dreamlink e ko foridia. And to account, I know you and a deal on the deal in one year who saw no name who you are citizens. A deal in one more who send a situation. I'm 10 times an idea and that's if you want to be about for you and the chance. When you dream link and work for you, I think a new town. The music, okay. Okay, minimum sir, our numbers be brace, and me kind crowd ya waha, menya numbers be in Sia. And I was say, who say as I will boom no, I'm a friend, no. With the same friend, I'm Munyano, so I dear Sam, and what catch him. Okay, I mean, that's all for now. Friend of our first of that. I pick it up and I did enough for no catching from. Okay, Mimi Salas say, wouldn't you know do what training in the a sorry, I walk off. Me pachu, Mako, sorry, walk about software money, send associate pastor no. A quite sen or the mafaso. Aden 87.9 Kumasi. I don't know because I want baby I'm moving. I want to know if you want to know. My mamma and uncle checking if you and a man coach a key. My account if you are say baby I'm more to every honor. It will be any few honor. Okay. Jonas, you can say, the baby Jonas. So, Poku. Mommy. Yeah, and sister say, more than 7,700 every Jonas. Never try. Is me patobra na enra ye mo friend mama mo friend Jonas and two man na sofu Jonas na ye ne no eni nkomo bisa ne sa anya bia no dia Johnson opoku ene Alice opon eka no enokra bi ewo mu ana sign na business ne tie eye genuine business na mom ne bi na akoyie na mama misa wo se die nti pote wo se e how ben na asinti a abrofo no se say de adwuma no ko mu nanye na musika akodi mu me pacho no de wan se dan kan bi sa de o kan na se sika na o mo de be o mo di sika na be ba na ya sha adwuma na se so wo se o mo nam kwa so o mo de ba na police for acho o mo di man this ka bi se Twitter no ho na me se me ni sika bi adua me na man for sika kora kan ho amakoje e de ama o mo ti me sika bi adua no can say to me yes can ba dia police for so your moment na sa adwuma esi ni katia no kan sa na se police na ekura che wo mu anache se eno no adwuma no condemn ti police chi wo mu no wo se sika be se na gu ka ni mu ana wo mu de ba otumi bo scandal do kire kana de wa mob wa ntina mbodi ba se mu check the way box wa ku bia 12 na park ba ku bia 4,500 nti ye mo na me check na me ko se de scandal do se na de ne sika be se na je se sika sika wo mo de ba se ye bosumi sika ohu bosumi sika no mo de ba enti ye check about 3.something billion ana me ba to wan me pa chuo 3.something billion and na Ghana note aya kakrakai 200 Ghana cedis yeah 3.something billion no eno no e wo boxes senku emu because 3.something me said ye sika na ye no emu aye dududu no 3 point enye sika bi e show ho a police fo behunu 3.something billion enye sika ye dugu and nakam near the door to door 3.something billion eye sika san etumi ehye a wallet kasiem because 200 Ghana cedis enye tete no a na eye sika hanyan no etumi hye person enti 3.something billion no na gu adaka mu ba police gina wo mo kwan mu no
Anana Brosa, where, Missa? Never no. 3.70 billion, no. Yeah, me pacho 3 point. The me first 4 billion kranwa. A 4 billion Ghana cedis, and now 4 billion old cedis. Because it's 4 billion Ghana cedis here, Dawson. Now say 4 billion old currency there. Ni bebrebe wa here dey door to door. Opoku. Money na ho. When me say hey, na 3.something billion there no ye the good car mu, ye the good boxes mu good car mu. Na police for ko huna kase sika doso. Na nekra obi ekura 3 billion sika na doso we nya money laundry. 3.something million old cities and money laundry. Wako kasa dear ben. Eh? No, now you can introduce a branch so for the man. Now, I then I will send this cano. Now, more year money. I don't know what you can say as a similar and some on your brofona barber. And now, on also cast it. I bet you, me fan said now. I bet you also more better. In that time, so Konami were human. Let me remember if you no cast a butcher and come and find the coffin. I bet you no fan on the banana as well. And then I'm doing for most of the day. If you know, no, and then you produce and you look up at Jeffrey. Yes, I also mean that she was in it. You be any or no, but Bob between you, the Boston crime and called no cancer. And then my holiday doing it, you can't do the man. I'll tell you, no birthday and the bonnet money. Hello, Jonas. Hello, Sophie Jonas. Hello, Sophie Jonas. Hello, Sophie Jonas Akatino. Sophie Jonas Wakatino. Monsa friend mami biem. Na yene Sophie Jonas eni komo. Na ye misa ne sanya bia de Alice eno opoku kan. Eno kra bi wo mu ana. Business na ye genuine business. Na niema na ankoyie. Ana se aza ya yenum no because enra one na unya friend na ne kasa wo was a romantic voice bia obepo bu a wono do kasa na owie no anya muwu a na afi wadidi watem Ismail me pacho ubebo ye pe no emreko enti ubebo ne voices ne bi enra ye makria ene ne di nkomo na onua me ya wo sese onua TV fa budget no almost the budget hunu enfa hwema enfa ho to omo find say Rabbi One TV and Osei Chrome TV Facebook no YouTube no Adamu live ubetimi enyetie Ismail me pa cha bo voices ni bi Sofu Jonas voice ene ebebo no police people are come and stop us that they are fear information that the laundry on the money laundry is going on. So I was calling our hand to is not picking the call. So I told him you can call him so that we talk to them because now they wanted to take us to police station. Then I should let the people know. That is why I was calling you to. You call Mr. Morgan, no say the call. Yeah, I've called Mr. Morgan 3 times. So if you can try it like so that you just get back to me because they are with me now. And they are actually fantastic. Okay. Hello, Mr. Johnson. We just organized for 1,800 and get the 1,200 to add it. I'm still organized, so you give me. Because they are calling. They wanted to take him to a station. They are calling. They have the police number to call me or no number to call me. They are calling me too much. It's something that we know it is way about pass through with your brother so that we just send everything to them because they were calling me. Please. I'm sorry, so I'll try to get it for them. Do that for me, please. Do that for me. Thank you. Okay. I want to let you know, please. Okay. Hello, Johnson.
Hello, Jonathan. Hello, Jonathan. Can you hear me? I hear you. Yes. Peter, you can also organize something over there. I'm so organizing, but I haven't got anything yet. So, Peter, we can also organize something. Okay. Oh, I'll try it. It's raining, so now I'm not going out. Yeah, it is raining over here. It is raining. If you hear my background, it is raining. Okay, I'll try my best. So let's go organize because I let them know that the DBS station, it is raining. Okay. Yes, me. We can work on seven more cars, almost 4,000. No, Okay. The series I'm working on seven or so, almost 4,000. I'm a man or in the meaning, and the say organize. I know, can't was opening says I don't want to so pay you 3,000 Marantino organization for the mom. But I was after the check. Organization to one shop class, I must work in German checking with the media. Okay, you say organize and things to check one and free. Why? Because I have found my baby and visit why? No, I can watch it. And this is organizing to organize even every more swati. Why? I was being announced on my swati. Why? Okay. Well, I'm okay. Good morning. Good morning, sir. We are about to move from here. Okay. 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 So we are coming. Okay. So you can call me. Okay. Okay. We are coming to Techuman. Yes. Okay. So, we'll say yes, yes, I'm pro. Any idea? And the family Jimmy from Finland. Me patch your voice now. What say ye na bra na opoku ene sofu Jonas edili no na ofre na the number we ma no ofra enti abrofo bi no na ekasa sa no abrofo no omo baye adwuma no omo na ekasa no o sam na minya broni ba kasa ba ku bi na me de pa se minya ya enka sa ti mu biem e de maame oh no enti abrofo no na police for achi yo wow ambulance de gina chire no wow ambulance de gina chire no like seriously la show na ye kabrofo we gina gu so we hunu sasa oh great Zavo Jonas Osaka no wakati no friend Ismail friend mama me wate enti no voices no abrofo no voices no ene ye bo kire mo no wo mo yes adwuma no na number ba ko pe na me se the number se wa say bebre ena egusu a ye gusu frefre wo the landline friend no onfa age se normal we ya Hello Jonas. Hello, Safu Jonas. Christ asumdwe nka wo. Hello. Christ asumdwe nka wo Jonas. Hello. Safu Jonas Christ asumdwe nka wo. Hello. What na Jonas na ya hello. Mr. Christ asumdwe nka wo. Wakati no. Ismail. Na bo enra akua frɛ no. Hello. Hello. Me pa choti menka. No mesko. 87.9 Kumasi. Pa mia na me fra wo. Sofo. Hello Sofo. Hello. Ish. Wonim enra wonim see a friend no pa bo apaye ene wo ye. Na enra in fact wodi yatema ne hye me papa no kwasem edukro mu nsu a wobi no mu no enra wato ho enra akua ne di nkomo sofo tumi hwe nyame anim me pa cho mama menka ne sede wo ka no na wanto sebe timi hwe nyame anim ka kire akua se ye twa kankan me pa cho bone yentie So, we'll say yes, yes, I'm pro. Any idea? And the family Jimmy from Finland. When I did, yes.
And I will check and kind now. Yo, Yaminipa. Get through and come up with it. Get through and come up with it. Two pediabra. Hello, Zobo Jonah. Zobo Kaiser to the down. I'm going to be Yamia Boko Zobo. Zobo me pacho lady bina a baha or your finalist upon or see on any cool in front of the boyfriend or anything. Zobo, what say yes, yes, young pro. Any I had and number from Jimmy from Villan, and I dare you. Yes, and I will check and kind now. Yaminipa. Get through and come up with it. Get through and come up with it. Two pediabra. What's your one, Jimmy? What's your problem? Yo, so what can be covered? Whatever the number Yo, so Ati for nti sofo ne ne din komo no. O se ye yankwasiafo asefo sebe ye betra radio so a yesensa de yache. Yesi apropro e betra radio na se ne ye kwasiasem ene ye nimu ka wo mo baji sikaduro enti se ye pa yenso ye mra ne ye magi bi sikaduro. Hello. Mumu ni bibia o majimi wo. Monsa friend BM me de me Jimmy ya wo me na bo me ho ya wo me ni Jimmy na bo me ho man ka che wa na mboa e bo me ho na me de me ba mi akate no so for so wedding ya fa wo de ya fa so for wo na ni nyansa wodi a wonim nyansa ana wodi amanfo ebreso ana wodie etwa kankan ne yepe yes ya propro no yepe se ya ne yepe no na kanye se ya ga wo ye de ye adwuma de yefa mu nkrofo ye jimi mu nkrofo dabi yefa ye se kankan mu nkrofo sabie nyaado ye twa kankan no no yefa ye nya kunu no mo te ho mo fili omu fili sofo kashe kwaduru wodi ye kwa na wo kura na etwa kankan no mani oba bia oba ni na nkwodi oba no oba no se ne twa no nya wo a sofo wawu me say sofo wawu be maso na ko wura oba bia hemu a wo sofo wawu mo soli amanfo sika nom se muni djuma Wangata ukuru bejao. Me ho ka chem se ukuru bejao ansele ye dibronya wate. Ukuru bejao opa first time be ko nsunka ene on the 15th ukuru bejao ansele December 15th wedu anaso benya ka kwenhyansa na December 15th. Ewo Jesus dimu ka say amen. Sofo wa bo wu amena na Jimmy pa sofo wa Jimmy pa ho ya memobo de da so ni ya sofo wo bo hu dua ya kukuru din we ya mu edu we bo hu dua ha ukuru bejao wende Jimmy na ukuru bejao na wo bra wo so nyimi ye
man so na dim na mo so akọ fam ma ma so na dim na Ghana for so na ebinom adwena wuo na wo mu nim nyansa na wo baba ko bit se wo bit se wo be ko apodam na mo fa mo mai chimi fo si na mo na chimi fo chimi papa we wo ma me awo na wuwu ya was ma wo ma be ba wu wo ma me wi no owo onyinsa no opon wo a was ma pon na nko osu be tia wo ka wo ma me nyinsa wo no opon wo a wo ma me be ka se wo pon ba eba wo azamai wo kura wo mu ye wo kura wo su wo nya ngui na kura wo nya ngui na wari jaye de zi eku awari jaye news news so for nanka minim say wo be kan de foforo wo kuru be ja wo jisu eme wo chimi sa no no kra wo san ba foforo wo san sesa no wo se mo anya ne mo ya kuru be ja mo wo chimi wo kwoti na be wuo nanka abuwa wo de ja no wo be wukwa sa wo be di atam wo bi afa so wo bi si wo bu 50,000 Ghana obi 1.2 billion 1.2 billion wo bi akete wo be ka che si e be wu wo na wari ja news obi wari ni eja na news onya abu anka be ka sa nkwasa sem we say wo na air force wo si wo yoga wo friend no nkeka ne nsam phone no fa kire yen wo nyina was 50,000 Ghana cedis ma wo bu me na se ma ko eno na onim se kwato foforo ba nsuo no ordinary no eti wo se be do me na chese na ba fe no wa ya no si kasa so onim se wonya foforo kwase ampanyi bi ase bi ono so nyima adwa obenya na bunu na ka wonim nyansa be ma wonim nyansa wo de be se o ma na ama asofo e yambu wo mu nyina to so be de yabu asofo wo mu nyina na wo mu so mu bu wa wo bebu wa cho ma ko ka he na no de se bi obesia to ne bu ase aba wo fie wo hia no obeba bo mpa ya ma wo wo pa wo fra na naju oba wo fra na wia wo beba wo nse sa na oya abusu 3 days wan go oba mu fie o mu fie 3 days wan fie why dem na no da e ko han guest house man no wa ko han guest house man SSPD no e die na no obeye wo fie wa mu ko han guest house man no me pa no be hwem papa na papa ye den no yare o jo obehwe ne se mehwe no ana obehwe so obon pa ya ma na obeye den kire obesla ya nkasa obesla ye wo gidi se sofo yi wan fa ne ho anka me pa cho da ne si den na wo papa so wo yare ono yare no wo no sa be sam 3 days am ba ko han hotel ma na dem me pa cho ye ne ho se o sa ye nduro ka ho inde oban papa ne yare no so obetime da hwen ka kento ko kire ye nduro bi ya mfa ensa ne yare ena wo papa ya de no ko e mo ko fa di nro ne bai e pa tun papa ya da na anko hotel sekani na mo na mutwa ye e pa cha ena o sa ba fie bedidie e pa cha mo kokra da bro kokra mo na man lorry fe e pa cha na se ma ko wo na betwa bibia o mu bebu sana ya turu ya buase ni e dodo wo me na mi kai wo frɛ na nadwo wo beba wo frɛ na wia wo beba ni nyina no wa hyeda afa ho a wo de ba ababa besisi mu eti mu be hu abusua no be hu se ye nyanya mini pa wo so anie we dia wo ye kama o si sikaduro nyina wo de ma wo me ka che ma me se so fu da ya me no ma me se me bo ntim ya me sa de yo si te ntim fa sa de bi ti bi me ka che me nya mo kwampa na omo nji ni se obetim se bi se bi adi me se ne kre ma me kan wa nje ha de ntam bi twa ntro ato bi ba so na me se ne kre yo onyi ni hello mo fa so for no number tuja mo fa tuja ni en friend keke bi jiram ya the number siri nyina to tuja ya the number he people no way me the numbers ring na to tuja me pa cho ne numbers na me ba bobo e dia mamo no obi enfre ebi e ba ku ye 0547 okay me mobo 0547 52 56 59 0547 52 56 59 ba ko no 0533 055 100 0533 055 100 mienu 0553 04 9689 055 3049
689 miɛnsa no 9 0543 61 3453 0543 61 3453 enum 024 55 81006 0245 58 1006 ensia 0242 21 2760 0242 21 2760 na wo sofo pani a woni ne to o sofo pani nko a kra no ne number do so say sofo keto a wodi obi achi adwo na se yi wo sofo pani no a wodi na chie no wono kwa numbers nsia asenson azanti wo numbers nsia business ben na aye business ben na wo ya wo numbers ebia nso ne dia wode register ebia ne dia wode register ebia ne din ya wode register dia register so ebia ni din out dia register say dey na ka say ni register number so did you register friend names and so say kwa kwa hwe dia hu ni full name ye hwe ye na you see why edin hunu e na dia register we be di atem we bu amanfo say wo bu amanfo say wo ye ni di watam e mo wudu ya ma wo mu ye wo ba ba ka che say ye bejeja ye twa kankan ye ni su e me mo se apropro aboa jimifo bi te say wo bi di ni sika ma wudi na say amanfo na ejimi ne de sika ba mu wadie na kanya sanka wo enipa mu bu wo mo abrebia eduabo adam ti so ye eduabo aya sam ketwa wo tue wo brabo kra wo huna no na ade ne nam ho no wo brabo wo huna no na wo brabo anu anka nie because ya buru mu ne de ya wo bebu no bia bebu obru nia se ye mfa ebe fa na da wo beda wo na wo be pro na emu afri wo ho ba na su mu ye no e ho na be hunu ada wo beda hojo na sofo ada wo beda wo na wo be pro na wo su frei ewuo na owuo no emma no ha ho na wo ankasa be hunu ai mefa okay ma yankwa homa ne so na me ne enra akua na ya de tu etiefo anim se lady be frei na o ka che me se or the hospital ye no na so sika obenya na odi settle the bills no akoni ti order so at the hospital ho na me pese ye tie free wono ankasa ano tiawa ma me chia ho hello ma yeah mami we did the same okay first wo frame me and then 3 days asembe na aka kire me a wo ka se wo hia ye mo a mom pa chami see me ba wo hospital na yes me for a good 2 weeks me next time me don't know that hospital hospital na no man tiri ye na me ka so confirm na chi ba se me frɛ wo no na wo se ye hospital na wo no obwase AGA hospital your friend is saying AGS ewo boase fa hene wawase okay na oso wo wo e mpache wo ukuru we mampacha nyam na 2 months oye vote nyam na 2 months no omo klega no mo konya accident wo 87.9 Kumasi. Munya 2 months. Ena okoye de okonya de. I motor accident otakwa no mo koye gala. Ti wo free mu ana wo prior se waka dem nti ontume hwe. Mampacho film kana minim na danfo na bom mane. Na mo twempra na onye ho ade. Me ba try. Na wo amfa wan kire ni busuani bia nso. Mampacho ese bronya nki ebeko. Wedding fear say. Mampacho mo 23 years into wo first born ni. Me ba try. O ma me no papa ti ase. Me fa the film ma me so ni ya. Ufri hene fa. Ni wo boase haya.
to wo boase na be ma na busuafo no na wanka so busuafo no wo bia ntumi ma emeboa wo se eka na eda ho ne yesen I can near 34 million. 1,400 Ghana cedis. Into what that into who won't na baako. No baako. Baako. Oba na bema. Akoma FM 87.9 Kumasi. Bada hospital say bema na busuafo ni mo. Wo so busuafo ho no nyina se de ya. Week wo da so da hospital wa ye yiwo. You better operation. Microcra omumia ya makomi omose ntia kana yontini mia mame. Ha. Hospital na se wontu aka no a operation woman obi a yayi operation. Yentumi emia wo kro no mount wo no wo ba no enda so the hospital ho AGA. By time. Ekya ayre. Okay, nti dia na wo pese yetie for omonyam a o. But I'm going to for a woman in free hospital. The milk need to come. Kafra, a chrono CS, CS, or can Sikano and me say CS. I because me name says the CS no a fixed price and say be broso ana a broso kakra bi 3,004 3,500 name a honey man. Enro e wo ho. 23 years old. Enro. 23 years. Oh, what would that? Now, where your firstborn? Hello? Hello. Yeah, what would that? About that. Okay. Also, on what that, but said it's a piano. You say, you know, you better see any ankasa. You be who know. Now, why not the number my hospital who are friend, no? Mamba. Me just be ho. What's this stand by obe so down or say frame ako na omo anaje so omo hwe pa nti make say omo hwe ye ho. No that time. Okay. Ye bonya mempaye. Ye ntumi em promise so there for now. But ye bonya mempaye say nyame nam ye tie for so edum ye ne a kakra ye benya no ye so ye de bi beso so na ye de ama ye yiwo a na fe wa be studios na wa beda won mo ase why me part you and ye raba no na ye no di nkomo no enra ye ntumi ene na ni nkomo ye ne na di nkomo be ma no nyinse no bosumi mienu omoko gala ena okonya motor accident ena owoye eyo CS ena omoye no oda so e wo hospital areho mako me fa numbers nto dwa obi a person support ye nuaba no kakra bia no wo de wo no wo de ba no wo so bompa ye gusu se de ato no medinto koso ama wukunu ntira won chen emma nkwanhia ento da oyi aboa obi a wade amia se no nyame so enyi wo frequency ene how do mo 0245 30 14 0245 30 14 0599 814 edo contribution kakra fa so ye mo aboa no fama no na ye nyine free hospital ye free hospital a obehunu abayo anankasa ne ba no ha na wo mo abeda mo ma ko de ha adwene say no ye ne operation ye mia no CS no eno so papa eno so no wo komia doctor awie ne dio de wo komia no obeje uska ena han obeje uska esese no so beje kakra ena esese wo wire ni na wo de aduro faso na wo de yisu afaso aye de ama ansa na omo ayefio enti se hu wo kura be 3 weeks kura na enwu ye enti esese ye mia se be ye nkofa ha wo na wo so wo ni bia wo de ko no eno so ehu ye tiefo mo ye ma ne boroso yesra mo aye 3,400 yesra mo a momra meboa ye ne enkofa ye nua ba na mbra ne kunu wanya accident wa film ankanya sanka be ma no so de 3 ahwi na so de aye no sese ayare ho obi hwe obi eden se de obi hwe obi
waka asem no kura we no adane na ni no okọ nti yesra mo momo aye ni enkoyi ne mmra why wo yeso a se de ma akokan no bompa yeguso nkakra bi ensa boa ye why nkakra bi ensa ye boa no a ebenya okay meni abe mama mo ahewe na promote se boko fa na so nyame adome ho ye doctor mo ho ye ne ho ye pa okay fa me kwa currency ventures akachi Marco medase ewo akonya odi amami na mede enchia pese so free aso ye ema Ghana fo nyina ene ye nupa ye fe no Zahara Mr. Zahara G capsules Zahara man capsules ene hindi haba Mr. Ehon komo ane de besum awie na na ye dura ye fe no Zahara Mr. ene Zahara G capsules ane didi kan sa dura eye dun waso a ebo odofo bi a owo weak immune system den na be mu hu se owo weak immune system aya na imprem bebre no obu wo ho a ono nko a oye bibi kakra bi a obonse wabre ade a oye no so nipa dodo ne ye bia abra obia entebre obonse ono nko a waye mre adekoro na oye no ontimi nye de bia no waye no fon na yare nketenkete ha na dwene odofo bi so wo ho a ono nko a weda sesa obonse katankete na obo wan nketenkete na cold ha na dwen odofo bi so wo ho a ubose infection kakre bibi kakre bi na onumadura na ekọ na aba odofo otesa adura me kanfo ade amawa ebeboa wo ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules sa adure eyadura sa oye bema na wo ho na infection bi te se gonorrhea ha wadwene na ama obema mu nyina onama sometimes na obema mu nyina ehyesew na ebo pe na mi dwan pa ubonse onama ubonse wadwonso awie no so no ubonse insufita etimi firi obema mu ba ubonse odwonso so sometimes na odwonso ni mu apai mienu na eye wo ya na obre bema ohu saa niema we won ho a pe Zahara Mr. ene Zahara G capsules akira kwan bema bi so ho a infections ama ensansan ate egu no bema no ho ekọ na ba ebu ha na besi ate no ho bose ewu na ekọ na ba bema mentena ho ko herbal shops sia pharmacy shops sia licensed chemical shop bia ebenwo wo se open Zahara Mr. ene Zahara G capsules bema uto adro na Mr. no cap keto ahye so obenom no miensa anopa no yi capsules no mienu na de aka ho edura numre so a watwa Mr. no cap no miensa na de capsules no mienu aka ho me pa chese odi ensuo no anabenom topaye no bema nom toatoa so enum bi na enkasa ne nansa so ana abanum dabi anopa enumre na obahu se enam yare bia eha wadwene infection bia etetew eha wadwene ne nyina ebefiri ho se oye oba so na wo ho na infection bi te se gonorrhea ama sometimes ensansan age wa himfi ho aboso oba pe Zahara Mr. ene Zahara G capsules akira kwan oba bi so wo fa quite anasa odepo ene na betena aya na okade de bia na ma bi no ka se eye mayale oba otemenka manyintum adura ebeboa adura ebema wa himfie ho ache yopo ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules obu ho odofo bi so wo ho a eya na imprem bebre no wadwale awie no na ye sede bibi ene nam ne ho no na nipadua no ebo no pe odofo otesa adura ebeboa ene Zahara Mr. ene Zahara G capsules oba bi so ho a onya ne mensesa na obre na ohuna mane na flow no so entimi emmaye oba me kanfu Zahara Mr. ene Zahara G capsules ana dia mawo enu ne adura ebeboa ebebustu ama oflow no etima baye a menstrual pains bi a wo mu no aduro ne beboa ayiwa firim sa aduro ayi aduro wonwaso a esa ebo oba bia abusti watenka no oba bi wo ho a na tenka no ewo fam ayerampo awu tese onte de oba otesa me kanfu Zahara Mr. ene Zahara G capsules ana dia mawo enu ne adura ebeboa pa odi ane se obekọ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop pia ebenwo no wato aduro no sa aduro eyaduro wonso ubrebi wo sa osa etetewo sa osa hawadwene sa osa ama sometimes undidi yempo na oyemu dwan udi aduane mpo so eto yem so na oyemu dwan odafo pe Zahara Mr. ene Zahara G capsules akira kwan enu ne aduro abeboa odafo diafo na mesi ebia na nkomo bi wo ho ana se upeye nnoi bi aton
frɛ yɛn sisi a nea ɛbɛgye wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Odafo yadru a yɛfrɛ no hindi herbal mixture Odafo sɛ aduru yadru a ɛboa ɔdɔfo bi a malaria fever ɛten Akoma ɛha n'adwene ɛne ne di esi ɛma ne nya ahomka sɛ ade kya no pa ɔsɔre akɔyɛ n'adwuma wobɔ sɛ n'apɔso ɛyɛ ne ya wobɔ sɛ tipayɛ ɛsɛ ɛha n'adwene wobɔ sɛ n'anum nyinaa ato ɔde aduane mpo ɛto n'anum mpo a ɛnkɔ ontimi endidi na ontimi ndidi mpo na wanya ahoɔden akɔyɛ n'adwuma ɔdɔfo wote saa pe hindi herbal mixture ɛkyerɛ kwan ɛno ne adura ɛbɛboa wo wodi ya ne sɛ wobɛkɔ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bi a ɛbɛn wo sɛ aduro ɛsa yɛ aduro a sɛ typhoid fever ɛha wadwene typhoid mmoawa no ɛne wodi asie typhoid fever ɛntimi ɛmma ho ntɔw wobɔ sɛ body temperature no da bia ahoɔhyeɛ ana ɛgyina wo so ɔdɔfoɔ wote saa mekamfo hindi herbal mixture ɛna de ama wo ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a high blood pressure diabetes ɛde no ho abɔ so aka ho diabetes ɛma ne nya homka diabetes ntino ɔdana doa jonso na ɔjonso diabetes ntino ne so tia na ɛteɛ diabetes ntino ekuro beto no ho mpa na adane no ayamhyehye because ekuro no entimi enwu na akɔ ama na nya ahotɔ ɔdɔfo me kamfo hindi herbal mixture ɛna de ama wo kɔ herbal shop sisi a pharmacy shop sisi a licensed chemical shop bia abenwo na pe hindi herbal mixture utɔ aduro na kab keto ahyɛ so obanom no miensa anopa miensa awia miensa anumere ɔdɔfo nom toatoa so sɛdeɛ bia yale bia ɛtetewo no aduro no bɛyi ne nyinaa ɛde afiri hɔ sɛ aduro ɛsa yɛ aduro a sɛ ɔdɔfo wɔ hɔ na mpɛ bebree no woyɛ adwumaden anaasɛ adwuma a woyɛ no wogyina awia mu kyɛ anaasɛ agya ho ɔdɔfo pe hindi herbal mixture na fa yɛ waduro wode nom toatoa so na wankasa no bon sɛ aduro no ebesiesie nipadua no sɛ de bɛyɛ a osɔre anopa asa atoa so akoyi wadwuma onte brɛ obenya ahoɔden bo sɛ nipadua no besi pi asita asa agina so ama atoa so ama akoyi wadwuma wode ya ne sɛ obɛkɔ herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bia ɛbɛn wo na wɔpɛ hindi herbal mixture ɔdɔfo yɛbɛkɔ yɛ mɛmɛduro no so a yɛfrɛ no Zahara man capsules sɛ aduro yɛduru so a bɛrima bi a wɔyi so bi apɛ anim deɛ aduro ahoɔden deɛ aduro etimi yɛ ɔdɔfoɔ Zahara man ɛyɛ aduro wɔn aso a ɛboa bɛrima bi a wɔyɛ mmere wɔn pɛm a mmaa ɛtwɛtwɛ no ɛfrɛ no wontrawan ɛnɛ yɛsɛ yɛwɔ efi bi aba mmaa no ɛka sɛ bɛrima bi wɔ hɔ a ɔmo sɛ bɛrima wei ɔntrawan because ɔbɛgu ne ho anim ase bɛrima wote saa mekamfo Zahara man capsules ɛna de ama wo kɔ herbal shop sisi a pharmacy shop sisi a licensed chemical shop bia ɛbɛn na pɛ Zahara man na bɔ no mienu anopa mienu anumere sɛ aduro ɛsa yɛ aduro a ɛboa bɛrima bi a sisi yale agye na bɔ so sɛ woyɛ bɛrima na wo hɔ na sisi yale ɛtetew na bɛrima bi so wɔ hɔ a ɔwɔ low sperm count bɛrima pɛ Zahara man capsules ɛno ne aduro ɛbɛboa wo ɛbɔ boost to sperm count no ɔdɔfoɔ saagye afo na masi biem ebia na wopɛ yɛ nnuro bi atɔn anaasɛ nkɔmmɔ bi wɔ hɔ ɔdɔfoɔ frɛ yɛn sisi a ne ɛbɛgye wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 ɔdɔfoɔ yɛdura yɛfrɛ no Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɛboa atu infection biara sɛ te sɛ gonorrhea ɛsɛ boost wo immune system no ɛne yɛdura yɛfrɛ no Zahara man capsules ɛboa bɛrima bi a wɔbɔ adabrido ɛne yɛdura yɛfrɛ no hindi herbal mixture ɛboa ɔdɔfoɔ bi a malaria fever typhoid fever high blood pressure ɛne diabetes ɛtete no yɛnu pɛ yɛatoa pete Ghana hafa baabiara herbal shop biara pharmacy shop ɛne licensed chemical shop bia ɛwɔ Ghana ha na ɔdɔfoɔ kɔ hɔ na tɔ aduro no bi na onum aduro no a wobɛyɛ adanseɛ na wakasɛ charistic
edro no eye medase Mako nyame ensha papa karen stick edro no eye dotamu a edro no eye pabene anu hye eno nti bomodia no pebi ma yentwa ye homra sese a ye ba ye besan e the second story atwaso Middle. Now then, I would say why you stay for Sano. Ono kwano Jama wa bre. Akos, send your men send me name much shemeno. E mo yeti triti. Mean to me pon sorry. Who name wanwa? Enro mi free jomba na me catch we say. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya na se wada. Se wanom. 3P garlic mixture. Emma moja edu mofu sane no. Eche natural garlic papa bi. Eni edian ye. Aha. Nano na madam Fukofimpo catch me say. He work natural health for bi drobi omodiaba. Your friend no 3 che ye mu osofo pa. Me pa cha. Nyame sofo pa. Wo se nyankrompon wa frɛ no. Na wo gi akra akɔ heaven. Me pa cha. En wa ye den. En wa gi misika. Wa gi wo sika. Pa cha. Ɛhɔ ne ye ba behwɛ no. Ekwan bɛ na sofo ifa so agi ni sika no. Ɔno na de ma ne di ye. O hyɛ ne nkombɔ ne. En wo gi di ya na sɛ de ye ntwe tose mu kyerɛ ye ne awie. September mu honum en no frɛ me ka kyerɛ me sɛ adwuma bi sɛ mɛyɛ a ɛna me so de bi me nya obi adwuma pɛ sɛ me ankasa me yɛ me adwuma ɛna ɔsɛ na bɛ ma me ne tɛ wonti me nya sɛ adwuma because adwuma sika wo betime de aboa yɛ na me so ni fie nti oba a me ka kyerɛ no ti bɛ ma ne ba me ka kyerɛ sɛ so fɛ de aka kyerɛ me sɛ adwuma bi ɛna osi yo wate nti me number ne ma so fo number ne ma bɛ ma no e ma ne frɛ no so ɛyɛ aduro bi a mo de gu nsuom enso no utu so ase mu nya udugu ma na enso na ni ate and o see you nti edo ba ko se 1 person e 4,500 nti na letim satida one broni bi beba techi my honum abehwe adro no nti no on pesa adro no de enfa to so mo ba hu se edo na mo pe no yes eno a na be man ko di jaman fo sika na do ko pe de adro no 4,500 afi that din so to Saturday so to won nya ma no so for ne say omo pese omo padwuma ne tentem nti ampa Monday omo de scan nyina ebeba month be mbehia 60 box month bia 60 boxes me pa try na box so shem 12 one box shem 12 ba uyi pese ya na 45 me pa try 4,500 nti me be ma ne ko pay bu say de to ba kun e to one me say in case omo ba mo hu say do na mo hwehwe no eye no a Saturday ni so tento menti maba nti friend ka tell say bro ne pentem ti no Monday omo de scan nyina bebre na akoto 60 box na omo hia no na bro ne de car abefa eno see you ti that day no ya twen omo call omo scan omo de ba no hon mas police fo ache me let's car we de ba how come say police ni etimeti sika no o sis get omo de door to door delivery before I say because scan the door so omo de fa bank better Akoma 87.9 Kumasi no on person there door to delivery yes you the hon man or say police watch omo ko scan before some person dey scan for aircraft eluprey into omo di scan for there eluprey sika no edoso nti no ebegu eluprey mu o person eye intentem into the eluprey Tuaso ena o see you into some koyes kan ba o ma be ma ya we say company document sana wa twegu adin say company document yan den any box na or this kind be no o man twese skill or twese company document say do bi ehun say sika na gumu into some o kotwa scan e show say enye document ene wo adenim e sika ene wo adin to mo gi 8,000 police for no che car no wo airport honum no to mo so mo gi 8,000 immigration for ni police ni soldiers for no before say omo dis car no ama omo di aba omo release boxes na sika wo mu no ama omo aba age say ya bribe wo omo saying 8,000 When one was say delivery man company no delivery man for company no etia 4,000 etia 4,000 int no ne nchenchia sofo ne mi kuni nchenchia sofo ne friend say bonidin Jonas wo ehin wo tie me pa cho wa Accra Medina omu nchenchia int be ma ne send iska 2,000 and the coin was okay omo de no ma neighbor ye to hon mo twenya no so oju baby hwe ahwedie masa ahwedie
sugu so a wutie no yene Alice Opon edin komo yene ne mpron ne tie Johnson Opoku edin komo na ne nyina efa sofo bi e friend no Jonas nei wabu wonom afaso wote ye friend no nsem okeka kire yen ye dan nyame ne ye bambofo papa na adwuma we de enye easy yenko na memfa second case ento aso emfa mamo na me kai mo se yenua ba ye ne din komo a yaje no ato AGA hospital wo boase no 3,400 Ghana cedis ya ye ne CS wose wonya sekantua ye nti omo mfi no mpo na watwe ne ye mia ne kuro no se yentumi amoa no a wanhwa na yantia se foforo wose bemo ne tie oye galamse ode moto ekwenya accident bra no wanya 2 months ema bema no ewi CS ne aye no na samu boami yensa ka 3,400 Ghana cedis no a yeni aye beko hospital ho yen pese obi abeyi ebukata ene yeni aye beko ye befa ka yakọ ni yakọ akotua ni ya gi receipt ni ya tam no e de no aba abekire mo yen fan send no ye de beko hospital ho na yakotua sika no ama wo mo na ya gi ho receipt nyina ni ye de guy no aka ho bi aba ni ye de no aba abekire mo nti yesre mo ada 3,400 Ghana cedis na watwi ni odaso da hospital CS en ya ye no over 23 years we en ne first born en na ne ho kire ne sa no nti yenkoso amo an kakra bi abetumi bia wo de ba ye bekeka bom 0245 301462 0245 301462 0599 814926 0599 814926 edin beba eye Mary Akosua ade yemwa no na yentumi enkoyi no emfree hospital ho oba mamemo ahawie mame wodumija 87 wodumija na within the mame akua free hin bae Feyase area de maame mbaaya boko mishia blante bi wo apenkra ode awaresem to manim se obeware me nso mete ase man ma one na busuafo de nsa be hu mabusua anche bia na nyinsen baaye nyinsen ni mukura wa anhwe me na nyame ye madom na me wo ye menyam no nso ka kyerem se me wo oba maso be ye hye timenyam na kura me wo ye mitwa na ntoro se ma wo be ma nsa na o ma ni miska Akoma FM 87.9 Kumasi ti no ache no kwate se ye oba na me wo ye ti ni sika 1.5 no odi be yi me hospital wa ma ni miska bi mka me di na awotwe me nsa ana oba aklom ho oba yenso kura wa ma me hwe me mpo no hu se ni akura ne mpo esitie o ko no frɛ me se me magiska mko yenso 1.5 efili ho me hu ni biem besi 2020 na ne bra wiye na oba obebusa masen yesi ma betena fe yase oba hwe me okọ no ma akra ne 800 tan saa da ne first da wodi hu akwala no efiri ho no nso ne sika amabiem ti last year Akoma FM 87.9 Kumasi efiri ho ne sika amabiem se me nso me ni ahode am de be hwa akwala no kra ne ko school na mse me de ba beda mo na maboa me na mona na kasa na wahwa akola na mame be ma ne friend saying Matthew Safo ehine fa no tie Afram Praise what say Afram Praise Afram Plains e wono tie eno obo ne bra hono okay yo nti haya Akoma wate ye ma me akua nanum asem fe yese eno ofri ba ye transparent natural mineral water we eye ensuo depa ensuo chese unam na efifrato na chese wutumi wuru se ne ma ekoye ene wo bo modern apel transparent natural mineral water no abobi e de agu bo no se o aboju nsuo no why say from ene ensuo kwa akoto ya hwe ba bi ye nsuo no baby okra wa nye ne ye chese ensuo wonum na akwa ya de foforo e de abre aba ho upensuo asevo wedding ase utu bedding upensuo yie upensuo bottle water bi e de beba besevo awo ne kama e de amount na upenu transparent natural mineral water e wo yaw Jenfi Street Tabre Atwema Nwabiaja eho e na wonom e wo frɛ 0554 207384 0554
207384 transparent natural mineral water say abodwen suya just eboa pa no bi na bibia enye kama na say kra de ne Royal Homeopathic Clinic omo na frefre wei de o kanyina ne se wodua bomode a na tutu anamo ne bra na say free consultation, free labs, free diagnosis ni na ekoso ewo ho eno nti enne se wo papomdi mu apomdi a bia a wode wani be kire Royal Homeopathic Clinic na yentumi enhwe wi kama 50 cedis na wo betua na afa wodi akwaje card a doctor fo mu akunini ene anintini ya woni ya de bia ntiri so ene ene wo Royal Homeopathic Clinic eno nti kumase na wo abra etimatim Monique Junction Enkran Medina Ashalabotwe Techiman so Blue Cross ya Ben Faith Baptist eho na ye adwumadwa da edikosi memne da 7:30 a.m. to 5 p.m. Frayan was 024 951005 024 951005 0242 951005 na ene wonum eni enkomo sisi ana bibia entumi enkoye Roka Clinic Limited ye de pakum capsules ene ye de ababema waba da bridjo bema mu aye mresa cambusos odi eno no bomodia ne numbi na wo begina so abo adwuma ya ma mopiafo Janikio 442 o se ache sa eno nti woba wode puaje akoso kuma no akenta suyi ana wo sori a wudwi umfiti kromu nye wote yawo woba wo begina so asipie sitane afro besima eye Janikio 442 ven capsules o se veyi ene adwunso twa mu yade bia de nei obi wo ho a wodwunso anu afa necessary o ka wo soro ede eya wo hia veyi eye ven capsules no na metfagil capsules de kotofofra wo puanhue ni no nanso adwuma ebo no nyasam keto boa ma mo gye afrisade ye nipadua ni mu sciatic pain ebeyi afri ho na oda na dwa wontumi na arthritis mo amoye adwumade agodifo ma ne meme mo nyina mo huri nsomu eye metfagil capsules eno na eko akokra ne abrewan mo kodwoge roke ewo kumase alaba boabo wani siko house ene hwene mu fra 0248 885040 0248885040 na any one any enkomo ye Daxa Dental Clinic nsunie mepacho wo se wo beka saye wo besri ye ma bibia koso kaba de ama wo bedi nkomo wo bedwam wo abra wo mfa de ho a na ye Daxa Dental Clinic eho na ewo se wo kro ese wo house wo sho se wo failure se wo ye dan ni nyina no wo mo ebehwe adwo de ama ahodwo wo mo La Petite Pharmacie no na bofi pam sanso na Square Stadium wo mo ene Abude fast food na eben City Style eden mo tana so IPT ho no ho so wo mo ewo bomodia Uniba campus wa Fre 0261 406 060 0261 406 060 and 0240 239-393 0240-239-393 Fre na anyone any enkomo sisi ana bibia entumi enkoso ye enfama Alaska Star Enterprise Alaska G Alaska Pulio Alaska se tutumrika wodi e ma wonan ma oto na bra na kache e de be na wo pe se bia wallpapers kaba na wo pe blankets na wo pe TV strip light TV Apple's chemicals waterproof chemicals stickers no honiema na wo pa Alaska G Alaska Po Alaska Kurio o se bomodi ambra no obema obi papa Alaska ewo kumase edum Mrs. Anoche Plaza oben Prudential Plaza no friend no ewo 0554 114878 0554 114878 na any Alaska Star Enterprise any enkomo original wallpapers akache any ho mira mamo hawie mejo so na papa promote say adomni ahwe okay say yambo patabribri ni afia ni nchire faith Homeopathic Clinic. Okay. That's right. It is said that if for mote you know, you do the Faith Homeopathic Clinic. Yes, bra. Na you show ni pedua ni mao. Ya we bia ene wo DSC, ade bia e how bia no. Faith Homeopathic Clinic. Right now, that bia you can't assembly say the raw material na me de man ni pa no. In time, good health. So good health and at me making use of time. And to say wa pomoden etoba ha. Ya ma 28 hours a day cry untimi mfanya hwe. No answer obeda no anum nro. The Faith Homeopathic Clinic say bra na yen use holistic approach. Just say the fa akwanua san nyina so
asaw yadeɛ sɛ yɛ acupuncture sɛ yɛ physio anaasɛ massage anaasɛ medication so na wohia yɛwɔ herbal medication yɛwɔ ayurvedic na yɛsan wɔ the conventional medication nti na kwan biara so a yɛfa so sɛ nipa yadeɛ ama no yɛyie no ɔba faith homeopathic clinic a wɔn nsa ɛbɛtumi aka bi Maa Akos 2017 asɛm bi sie wɔ Ghana here kuro bi yɛfɛ no Shaibupe ɛwɔ northern region abusua a wɔyɛ nwɔtwe emu nson wudako ɛma ne kɔka kuma owó mu pɛ asɛm yi ɛyɛ ahomete sɛm a ɛho record ɛda so teaching hospital right now ne nyinaa ne sɛ ɔmo kɔdi beans bi na ya preserve with chemical bi ɛfɛ no atrazone ampa makai ku wɔn okaya mekai ɛma asɛm bɛ yɛ awerɛ ho sɛm kɛseɛ paa yɛyɛ autopsy na kyerɛ sɛ traces of sa chemicals no ɛwɔ nipadua nim ɛnɛ asɛm a Dr. Faith ɛka ne sɛ nipa bi a wodidi na wonom nsuo ho mframa according to WHO 2018 almost celebrate United Nations Day and World Environmental Day no me kan say enwoma miensa nipa pomode ne yen kwagina so no I compromise so say because of mechanized and chemical farming it no affected the quality of aduane a yedi no this how share ya 2020 May and friends EPA for so de betu jaka say the amount of chemicals I want no buy yes sport kwa bonten no ano den Emma Ghana Export Council kwa no sa particular week you know you reject it almost no buy no more de kwa bonten on the basis say chemicals a woman no bro the acceptable norm and untino abeto dwa mo bia hu say no nipa bia so di dinu so me from akwa a certain amount of chemicals efa aduane ni nso nim ko nipa duam kakra ye bomode say e bete so de nanso so ye gusu didi a anya aduane ya aduane we yimfitire na ye no bae ne ya atosode wo krom ne ekoto ye ni bi nko ade wo ye den ya chemicals no kakra ekomu ne kodu nipa duam a e kidney ene liver ene nya amane eno ntino oba Faith homeopathic clinic Dr. Elizabeth Faith akofa machine ye fen detox machine na machine no bomode say ebe pomode ama efine sa chemicals na efa unso no aduane ko ni paduam ye bomode say e be detoxify ama eswate because nhwehwemo me say so tena se masa chemicals build it up ano boa ne doso ni paduane ma na din sunsuanso bone eba eno ntino once a wotimi detoxification no che say o san pra sa fie no efiri ni paduam eno ntino ye say bra Faith homeopathic clinic be hye afidie badwemba nim ne detoxify our system no so de be ya de ahodo a ene wudi asie ni nyina no nso betimi ade ho because ye hu say sa chemical build up na atran krofo ni paduam no responsible for yare pia nkofo ha omo a yare na nkasa by nature no enye kwanko yare o but ekotena sa nipa no kwa no aka no so simply because ni nipadua no uma na duro na ekoye adwuma no be bia se duro ni adwuma for the family drug metabolism no chemicals achoku ni veins and in the system ama chese eduro krant mi fa ni ntini na kwa akoye adwuma ekobasa sa nipa no be ma na dry ne sadien na ho intiminton enti yese bra na yen detoxify our system no yes scan all the 36 nerve endings yen hwe de akofa ohaw na ba nipaduanim yen hu ba bi hye ase ene emredodo adi woni nipaduanim na yetumi etuase ama because sa chemicals no yen hu say responsible for yade ahodo pia ene nipa ma ADSE enti wo hu na oba bi emfichi krota amaso na obre na oteso onum no sa obi ho asa tami do a this of fa painkillers bi we sansa no wetumi because enuma perfect nipaduanim no eno enti no yese bra sa wo oba na hu sanso ne bia fa bra sanso na o ma me na papa wo dia bro adusia ekono hwehwemu ame hu say omu di bro 60 years and above na omu organs ahode no chese organs no na ahode a di edwuma no naturally onyin nti na ahode ba fom enti so sa command nura no odin pia na chese o ka na chire no wonder say merafo ne kokrafo pi na obedi fufuo kra gi say ya wo ama na efiko because nura no odin ama bebre na nya yefunyade oba Faith homeopathic clinic e check one kasa body mass index e show moja no blood type ne show hu nsuo ne twa drama te be ye den pa say oba no maduro ne be kwa fa yefunyade e Faith 87.9 yes ya rebie how papa o ma me bronya o pesa o ma me dia kwanhusan ene ani gie edia hwehwese na pomuden be wie peye because also sanuane ne ntade de ba na oyare da ho a emfaso bia ni so ma no eno nti no yen fa ye ma menye papa no ne nyina fa omombra Faith homeopathic clinic yen hwehwe omo ni padua ne mu se apomuden mapa no omo sa etumi aka ma bibia wa wotie no betumi afa namba bia na wotekam na usi na
betimi afa na be na wa ba so ye ho 0244 58 38 59 0244 58 38 59 last year Tigo line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Marco sa pepe so bi e be ma na chemicals bi so ko tan nipadua mu a ono so timi di ni nya pa e frey are bi azoospermia and I say oligospermia se be ma nya sa condition na ne be ma na sorry all right but ensuo bi e free mu ba bia agene enyene ya nkwamo ano enso enti one ne yire be tena se ada bumpasa de ontimi nyem oba no na mema ni pisa de abiti omopa nam so otimi no oba ne denti no o kaka chen so ontimi ngo a onti ase da enti ama mema ni pina se wanhia oba ne timu asempa oba so be fa ne ho 87.9 Kumasi do ni se wona wo so bedrum baby no na ba kokra anya odia so eno nti no mesro entena ho bema waswaye den we ka se enko hospital bia o so ono na enko wadwen se otime bo adwuma be so wanhwe ya me bedu na adon sa be guti na Faith Homeopathic Clinic na yen check ho nsuo no ma yen check all the 36 nerve endings yen hwe na yen balance hormones no na won so bo adwuma watime nya mumfa so because onkwa na nyina pa wo be bo adwuma saa na because e bia secondary school nyi mo ba bi nti odi no bo ho asafo hene no kan hwe ya wani be ba ho so no na wo pe bia ka ho so na ho di ni hobi sa bria ho di no bra na check on ma onu pa betimi abo na bi betimi Akoma FM 87.9 Faith Homeopathic Clinic won so wona se tatai e kwa na ba e ho na atom umia na atom so obofuno wanum re ko twi ko brema nyina but still enko unum nro no but still oboda so funo to de bi kwa na ye so de wo fie no but efie bia entumi ma wona ntika kra bi na wani so ebrew so didi wia no wani ya ha na wote ba bia odidi ye na obi kwa timi famu da wo ba bi odidi ye na abra ne nsampo anwohoro mi so ye condition bia eye nipa ne pia asha ase mi so hu bi sa pe enfant na ho e kwan ba ko pa nipa dua be fa so abon kai se bibi nkoyi no ene ye bobo so chiro no so hu a enfant na ho sama da bia pomodi adwuma efo ye kan say early detection is key ya we bia sha say how ye hu ntem no e ma ya ho di ni tim ya na secret e mo ya we ni ta na ko e senyo ma di unyansa na wo hu di aba no e ya na entamoa do ye be sa ya we but e ka obebo no enya asa Yesu ena Yesu ka say said the onem gym ye be je nkwa ba said the onem gym eno nti no entra on kofa say janim bra Faith Homeopathic Clinic we ye be ma dwonso no count dwe wan kan ho na wo dwonso enso so okọ ye so no dwonso nte sa akokọ dwonso kitua bi ye ma bebre e hye jarabia nye so mo ye nkramofo e kateta ye ato ne be ma muta entra ho ne nkwadwan de sa kateta family no be show enro na make asa ofidie bi so papa bi jimi ka betwen oba yo say doc asama wo kan bi atumi nua bi o ntimi so maso ye no wo hen on say empanisi wo so yo kwabo de say ehia na body atu nti yare ahodo a ekoso na nyese bi a wo bi nka wo nti wo ye trump ya chen obi wo didi bi a wo so de na build up nye nu ni pempenso nti wo ba say na wo be hyem ne ehu ne ntema ne asia na okwan kama entwema ni mpiansa eno nti no fabra Faith Homeopathic Clinic kuma se ahinema kokoben 18 mu ho wonya sia bisa obia se wo pe Faith Homeopathic Clinic anase enuro nketwa efie ho akwara krampo betimi a kire ho no ti fa number no ne frɛ yen ye be kire branch e ben ba bia wo utie bia no ye be kire branch a e ben a wo so betimi akɔ ho no akwakɔgye ayarehwɛ eno nti se wo won kran a ye Santa Maria Antiego Junction ho no ma kɔfɔ eduafo nya Landry Managers Road wo bogoso a ye boga abron sani e wo bogoso sanso na mo takrade nyina no Anaji Police Station say Kumasi ni Asantema mu na wo dia Kumasi ahinema kokoben 18 mu no ma ufa number ya ebetimi abo 0244 58 38 59 0244 58 38 59 and now say Tigo line 0275 96 94 14 0275 96 94 14 Akoma FM 87.9 Kumasi. Yes, the Maa Akos who I fa. I to say yes. Pomodi so eye adwuma. What you say?
no one here no obia nhwe Marcos no mra faith homeopathy na yen show kama doctor for no so opomdi adwuma for no wo mo animu ti ye papa so de no best kra no na che se wo yade no kra ekọ awie na Emax Global Link Limited semenka cho se nei wo pese otu kwan ya na wo kwa hene fa Canada ana say Schengen states be to say Germany, Netherlands, Italy, UK, Australia, New Zealand, Mexico, Brazil na ye wo adwuma bi kra wo che se ye midwife and pharmacist lab technicians adwuma ni nyina bia buso ho aye demo ekro enu ntino bomodia sa woni Emax Global Link Limited ebedi enkomo efa wakwantu hu nsembia na wonom atumi aboa wei enya krokro de dwon wei yemu wo emfa so da bi yedi ye hu ni ye papa enu nti bomodia na ene ye nto kase ewo wakwantu hu nsem nyina working visa assistance ye de ma study visa assistance ye de amount flight reservations, hotel reservation, car rental across Ghana just baby me pa cho bomodia na ebra na yentumi emu a wakwantu hu nsam no de eye bibiki to abi e de emayen na encourage one West African deco tiles no ene din hwem kasua kwantempon so kuma se e de ye wo asafo ye na snitch office na edi enhwe ne mo frayen e wo 053582 3871 0535823871 ekua ucha bedi ai se wunye cha ubedi cha ne di ne nioma wom se wunye twa nko ade a ubedi ne dam wanu ano no wawene ayon wom 3-bedroom house enya sam ketwa enu kra na mani abri no house no ho do wa ya se sum cha na ubedi ucha ubedi emuniema doso eti twa Ghana cedis 10 bebrebe nyina yi fun kura wom 10 Ghana wo de kwaje fun wo de kwaje microwave wo de kwaje ayon yi cho chana ubedi ubetimi di car kra ka ho na ma what was 7 na just one akọ no 10 Ghana star 365 star 224 hash star 365 star 224 hash ana star 789 star 224 hash na just say ukọ anim star 789 star 224 hash na just say ubo we nu a wo de kwa akoto ticket nu o ti ubo we nu amia na ni ase na yekodom na afi options na ba na wo follow obehu na so na adam wo no wadi di aha it is a wo information for e wo de me de ama wi echi afre 0308 255 707 0308 255 707 na chese wonso odem ubetwa na ubedi eniem ahudo pii na wonim Piwak Naturals menka cho say 3P garlic mixture no ene de aba na edupa no nie edu tatahwe edu moja no edi moja mu afurusa ne ama moja ni sisi no ho so edu yamfa ensi jaso yamfa su amfra ye kama edi nyina ye natural de ye natural na moja na si so kama u da bia say anansi achew o anansi oye police achew ja ai na ka ho no 3P na nyo ho aduma na wonansi atata eye 3P wa ye kese abroso eye 3P ebe ma wo kama ente sewa medanya miasi atiando nkoda me paswa o seye ni me pena menye meda radiasi obolo da me paswa ogu atia uimoto tiena manto yo meda radiasi atiando nkoda me paswa o seye ni me pena menye eje meda radiasi obolo gumi mpaimu a ewela ni ga me taso ogologum adu bolo bodo do adu yo seye je o fa na wanya no 3P garlic mixture na so te wo benye bi wadani e ba mi si e ba kwale na ka ba pidan and afi Angela Piwak 0248 928824 0248 928824 yemra na yenu bentu ayen ko mo twetwe no eso ekya ene ya Mr. Owusu Mr. Dako birthday Mr. Dako no say your birthday na happy belated birthday Mr. Dako na daso na konwa mu no papa we
Oya doya wonwene me ka me kire wo oya doya wonwene ho nyame nshira no pa onye wo kese onto nkwanam woma wonya dance die enadai bra wudi wa wodai nyame ma wonya dance die woma wonya kwatia hodi wo woma wadwuma nyina enkoso ye sade wodwene afoforo anase womo ni bie ho no na wo yiska bo mu a je se ha wo no nyame nhwe so no mfo akoma so ade nyina emfa emma ewe Yesu Kristo dimo amen happy birthday enkoma yeni akasa ya nyina Mr. Dako Owusu okay nyame enshopa Mr. Dako na mamemre na fe me ne meraba mami akua entoa ye nkoma twehwe no so na wo se be mai metrisafo jalo Akoma na wo ye den 87.9 Kumasi. Satam de na me yafu na me sa tonton boss. Na wo tonton boss enti dwadie ni mu ana ade hia no. Okay. Na wo de hia no wo de wo pasam to wani mu anye bia no woni ne kochia ono na busua ono so di wachi bechia wa busua. Me pa chwan. Wo mu firi krom ho a. Ti wo de me kochia ne wo fa ene ne ma menuam bi ne system. Te no achi na me so me ne ko me fie na o ma na busuafo betu mi tirinsa o ntu abetu tirinsa obeye knocking say ye hwehwe ne ye hu a wo da ne mpa so nti ye mefa ho free ho na woni ne tira ye di say ansa na afefro Akoma FM 87.9 Kumasi 6 months time ben 6 months ansa na ofefro na 6 months no wo hwe Matthew Safo anamontuom ne kasa ye mu se di osudi kasa ene ho niema no a na ususu se sabia so oye bema obetimi ni na bobra kwesi awieye me den sama no o ka kirem de na men susu se bia obetimi aja hello okay my memory hello Safo Kantanga Mr. Safwe yes na memwa he Yana me da se me pacho me de Maa Akos Akoma FM onua TV na me ye adwuma ye nua ba bia friend mama akua no wadwane abeto aye wiai na asemo ka no se woni ne wo ba akra ne nyamfie nson waka kire ne se wa anwo be ma wa wo ba enti wagye akra na bone so be me na eno kura be na wasem yim oh mama mira anya sa na asem ne tie ba ene kire mu kire me me pacho yo ani say me no na wa akola no owo no so me ba be hwa akola no so ati de me show no ma hwe na du ba bi ha ana me show me ba ma hwe na du ba bi ana me show say ma me hwa akola no da me nkonko hwe no e so akola no kwa wawo ha ana o maja akola ni na gu so eti ma me fa akola no e so akola no so e wo 7 years ni eti ma me fa no na me nkonko hwe ma de also mfane mame enne wo kina kraka ho amisi tenti na wo kasa asam na yeden akira me mfane mame enne wo kina kwampo ka ho enne ne chasi akwa no nyemba na ase de ben yenti na wo sa wo kira me sa me sefa akwa ne mame akwa no so bra me no wo ya so me kokko hu abusafo eja se bia wo mu ni me eti ni sefa akwa ne mame so mame kwa hwa ma de so a mame me ka wo ya maka bone o si da bi o fa akwa ne mame enne wo kina kwampo ka ho amisi sa won fa ne mame enne no so ochana so ka ho dia ene no wo no nim akwara ne papa fa akwara no ka na asem ni nyina tie yo me na onyinsan ye no wo hwe no a bosomen kron wo kwototo de mama no won fa nkwa wo ye na owo ye nso ko yi ni free hospital o so owo ye mi ko yi ni free hospital onyem no oba wa mane no wo hwe no kopem bosomen kron ni nyina men ana me ye ko mu na wo ye bin omusa no wo ko mu na wo ye wo se wo onyinsan ye no ka kire wo no wo se so oba no oba wo no de a wo mpe ba nti wo amfi no mandakia se me so me mpe ade a ife na atro ni nyina ti mu na dan ti na me ba ho me ba nche wo ikrom ho menyim ye hu me dodo sai anyim ye na one na tie what me say me nyim ye me ko hu abusa for compound sana kwa me ne kwampuru ye den enyi sai wono wo kuma se me so mu wa from place so me papa wo chia abusia but o can say
wonu nyinsan ye no when fi no am say wunyinsan mu obra wo sen 100 Ghana cedis pe na ade ma no bosome nkuru no mu nyina no wa mani sika bi abiem That what catch now. I was supposed to make catch no. Me wo ya. Maniti free wa no. Na minyim ya nyina 100 cedis na ade ma me. Aya me wo ya nso me free. Mami apia. Yes. Na me adia asem bebre baba. Me pese dia bofo baba mu. Oh, endia mi nso. What me catch now no. What asem me pese me catch now no. Me si akola de so wo akola. Onya 7 years a. Utimi to ba. Akola no mame. Mame to ko se no. Me ma uska so ba no akoka catch wo mame. Wo akoka no apenka wo fa se. Me hwa me nya wo se. Me ma akola nka. Apenka kro nim na ha na nim sa akola no hwe no. Obusuanfo kro mu nim sa akola no hwe no. Na friend am me sifa na ha na nhwe na anya mfie nso na wo mesom wo. Menhwe na anya mfie nso. Wa wo ka asem wo ya. Wa wo ka asem wo ya. Nti eno wa din fa. Na me anya mfie nso wa anya mfie me ba. Na no de me diskan ma wo dia. Anya wo ba ka chema busanfo so wo diskan ma no. Ana ba ka chema kola no me diskan ma no. Sika se na wo de ma na akora to wo. Ba bi bi sa se. Ba bi diskan ma ne wa. Wo ba ka chema kola no so wo diskan ma wa na. Eti safo na chese wo dia wo ka se. Asema me busa no ya no ma me. Wo se dia? Ya no ma me. Wo se dia? Me say. So me disikama wa. Wo ba akola na mane ya se me disikama wa na. Ah, ne be da me mo na mane. Wo ba ho amane. So na wo tifi a wo nko school. Wo ba na mane anka bra me disikama wo no. Wo ba na penka se me jo. Mane me ma me nko school. Wo dia o mane ya wo dia fa ho. Me say fa ma dia ma me. Me fa ne ma. Okay, ayi safo. Hello safo. Yes, madam. Yeah, asema wo kan ye be sidan na ye hu mo no kra oba no akra no kra to ne din. Ah, what to offer the can some way to me. What to akra ne din. Madam. Hello, me pa cho what to akra ne din. Smell, mo fa ne mama. Ye person ye say suffer to akra ne din ana. Wan to ne din. Wo de mama ba, ma ono anka nche ye. Ye hunu uso sho ba se no won fa ne ma wo no akra no hwe ne duru hina se ye nkukuru no emfa ma nti chense mu che na wo hwe no owo hospital dan na se na wo hwe no wo na akoyi ni free hospital wo na otu aka yi no wo ba no kra yesi wo ni mu no wo hwe ne duru se yi a wo ba ba be free no enti safo de oba yi kan ma no ya wo ma no de pa enti no wo se wo fa na chense mu che na fe ye hunu. Hello, Safre. If I saw, it's my business. I can't see. I can't know. Safre, me be sasa akra no to ne din. Wa to ne din. Wa to ne din aka boldly. Wo be kasa me to ne din ma hwe no me na me hwe no. Me na me 7 years ni. Akra school. Time we kro nko school da. Me be sasa wo de na kwato school mo. Me ba cho no ko school. Na se se we de wotifie. Akra no kra ti mi fro. Wo so show ba. Obeja school ti fi na we cry say wo yi wa no say o me ma to me bedi ma hwa na ba pim sa amre ne hia mu an say me be fa akora no wanyini me be fa akora no wanyini enye nipa na wo de na ekoma no na no so nye sika na wo de be ma no e de ahwa akora no adan na akora ne wone ma me wona chenchina me beje no enso akora yi so nya wo na wa hwe no woni mo papa woni me na krope be ma no kro ni akora ne krope ohun na akora nya mfie sei 3 years 2020 nim yam sa 3 years ni wo ya on be you free hospital me wo ya no kra mezan sama wo be ma na o ma na 1.5 ana m di yi me ho na m di ko fie ebrebe na o ka che wo sesa wo kọ wo ba akra ne be bo so na me nyem na me wo ne ho wa flam place na me kọ ho ne ho na m kọ fa anyinsen ti na me ba be ma ba akọ yale na me baaye ti me ba no ka che m se a wo bi a wo ba me ha na wo ba yale a wo kọ e na wo kọ so krom ha net ye wonsi krom ha biem me dem nsa agro na wo die na me dem koye ti me koye no kwa wa ma hwe me biem a me nya ba busu me benum wo free ni che no nya busu me say for 2 months na me nya okay wa ma hwe me biem eka me wo ya wo ba ye me wo nsu me nya na otwe me nsansa na wo ba kulomo oba ye kwanfo na nya me sra kola ni pose enipa na asaboa na me wo ade wo ba ko ti a oba ye de obehia ho oba na busuafu oba kro ne mpena ne sa baaye
And I may memfa kra ni enkuri ne ho na memfa ne mlefi ne fie na me se. Me yes akra na otwe me ensa. Me nkuri kuri non. Ade no abusuafo so oba ombedwudwa no. Obi an kan hwe me na ba ko na ka ekoka tere ne wofa se kwa ya ode me nam so no wan hwe ya. Omde ne be fam na kwa so. Enti asebe oka kire wo sese wo ba wa so be hye phone so ana wanim ne nanim. Me manim. A flam place me ne nanim no kan sa asem ne. Ana wo se wo ba wa so be hye. Ba so wan hye no. Nti opebe ma. Opebe ma. Na onu hia ye na wo so ope no oka kire wo se wo mpe ma wo. Emema wo nkwa na ope nti se wonu so obanyin sen ba hwe na woni wan tra na ai woni na. Ko si se nyin sen ne ba ye no kan sa asem. Na me pa che wo ankasa wo timanim wo ye oba na ba ma. Me ye oba. Ena obefa wo. Ena woni wanyin sen. Ena wo ka kire wo sese wo ba. Maso be ye. O ka sa na se be na aka kire no. Anam ka asa no otimi wo oba otimi wo be ma so no mama woni be ma. Timi menya nyame. Ti ne bebe bia me pe. Mi aka mbisa no we misa so ma me be ma na. Obi o ma me be ma. E bia sa no kan ya. E bia na o ma me be ma papa be ma. Because oba na wo ma me your oba no wo ba be se oba pe na wo ka kire wo ba yi se wo ba na so be ye me pa che wo na wo bo ba enyi onu an sperm na wo de tu mu na wo nyini yakra ne ma no to wo de oba na ma wo ene wo guru oba no e de ama no enti no wo nyim no na wo ta besra no kopem se wo ye wono dada wo nyim no oba hokrope oba hen fa krope apenkla na manya be 5 months eno me ko ho nyina me ba ye sa ada no no oba sa 5 months mu eno oba ho efro na me hu ni biem ko sisa me wo ya me nya na otwe me nsa oba ni ofre me se waba mu fie nti me fa kra ne mra me ja akra no ame ko ye so o be ma no wo ma wo ba bi dada o me be se unim me nsa o me nyina ye ma me ba cho be manim ti o pe be ma na wo pe be ma abeji be ma no oni re me ba cho da bi skwala no am de no ni meja nti wa wo ma me nsa nti nko be fa no wa wo be ma e di ama no na me ma kra me nti ma se esi den na hu se se ma wo me nsa ye ma na me ma de me kwa kofa ni ono so be wo ba me pe ana ono so be wo be ma me hwehwe de ama me papa bi asem ni wo se ne yira wo manko a okotwa ne ho e ho de onwo be ma okoye no ho so sa ko wo ba enti wangasa no be ma no e ma na gumu e ma na gumu wo ye de wo ba wo ma wo tene fa aha wo ba wo ba wo tene fa ha ba wo ba enti wo ne wo ire na nka mo wo ma eduru se nya me chem be ma no nka wa chem be ma o de afra mu ama wo se ba na wo wo se se kra ai ba biem no asa wo ba wo ba sa ebi kra ha nya ye nya me na etwe waso na me bisa wo fa wo so wo ma sen me hu de na mo me ma mienu wo me ma mienu hu no ade se wa sa wo bi aka ho we nya wona ne ba we ya wona be ma foforo ba o okay enti no na me bisa wa sem bi se wo se abosu mi nsia hu no ansa na wo fefro wo study no ne kasa mu na na mo ntuo mu na oye be ma wo susu se wona ne bobra e be fa oh me de send me si hu no de me hu na me hu ni so we ni paboni ni enti de na no de ye wa se mienu no kwa ya be ma na asem ne na ya di kan afo ne na me hu no we me hu bi sa wo enti de na no de ye wa na wo ye different from wo mu amadi nkan ba wa bra bo mu no oh no Akoma FM no ska no ma me bi na afenso na osa krokro me ene se but time on 9 to national massage o ya no ka asempa no che me nkunan ene se can be che me mame many abre che me nkunan bi because ma what to say you can't just say wa ba enti no on hwe ya wo kasa wo kwa wo 9 months mu nyina no o ma 100 Ghana according to wo ena akra na nyini enya 7 years no so ni sika sen kra na akra no wadi wo papa botum ne ma wo nyina 6.2 nyi sen no wa wo mu nyina akra na nya mfie nson no 6.2 akra no ko school why na de no ko to mo o papa ntria ni school fees da onto buku da onto bi kura anta de kola onto bi nhye ne da onim ba bi akra no mpokura ko school debi ko bo na busuafo ama ne so ne abusua beti mu trinsanti ne wode ye wo no wo bobusuani bi ama ne ya na bia na mekọ ne wo fa ba kokora de say waka dem
da bia na me ko ma me nua bi kura wi ma ne nua mu nyina bai but on de wa ama me de koto ne bla bi e frɛ no Joe kula ni mo ni sister Sela onom so mo ne be ka so mo so mo ne ka so ka kire wo mo se wo me boa wo hwe ne ba oso hwe ne ba ya sika no de ye mobile money ana se wo de mane ye de bra na wo de suma na ya me nwanwa to mo wo de koto obi anu na ni pakron kan da bia sa na wo kan so on de wo hwe ne ba ese wo ma no ne be ma foforo we na omo te wo nche omo papa omo mi enu nyina wo papa ho na ne fa we suma ne papa Debi ade e de me mfa na ma no ade wo be so twa na ba na Debi me de me kra na me ka chense wo de se week 10 cedi kra na abenya fama no se ye nyina na ye hwa kra no me so me de bi be so na me de aye de ahwa kra no ti me de nya se bia ne sika bi na bia me twa na be na hwa na fa na me mfa kra na ma ti se wan hwe wonti won fa na ma wan hwe no nya ne ya wanyina mti se di o de ne ma no de obehwe no na won so asoma dwo sa kra ne papa no ana nye ne papa ne ba no waka so ye die na be province o papa be ba twa na ebra wo hia asafo na woni be ma bia wo abra bom na me nim pena nti akra ne se wo hu papa wo hu no akra de hu papa wo hu no na be ma no won na bia emergency bi obehu na wo hu no dey twa to kro hu na akra no wo abosom ya na se mfie se no mfie 9 4 years okay 4 years 3 years 7 years ano de said ye tie bia no ohun no obehu no so papa ahunu ana yi papa fo no mo hwe ma no ya wo mo ma so se wo mo asi abo no ye bo na chi na ye yi no me akua me se de me hu no se ma ne me ma no ye hia ye ho a eya ye mi se ye hu ko chance bisa be ma ne ne wo pe ene ne wo pe na wo se sa na wo ne tu na wo hwe ni o ma o wo se wo ma miensa na wo ma mienu eti wo hwa wo yamu a wo de be ma no enye no a wo hwa wo obisa wo hia no obisa wo se wo ma ena aka sa wo ma mienu onim nti wonim se we die mema ne yam mema nko an na egu ho eti se nyame se anya ukra ne enya oni yaka onu se be ma no onu wo hwa de nti onim se mema no egu yam nti onu ne wo ba beda no wo de be ma ne be da ya be ma no eti na wodi kai ka che se wonyam na wo ba wa so be ye hye because one mama 3 into oba no o pe be ma na afiri wo enti no ma wa so aye de aye hye no so wo ba but sade ne nye e ma ye ne eboni pa again wonim na ko wo be ma be ka wo obi kure bu tumi fuwa ma e ba be no wo ne sa no e ba be no wo ne sa ma me no me de ye dai mi pani pa wo si aboa sa no mi pani pa wo si aboa me frɛ na mka ma wo sa no ka o se de enipa na asaboa ni bia be ma na enipa na asaboa ni bia enti sefo pa che so ma me ya boa ana me se aboa ndia nya nya me ka e ma na ana me se nda bi o sefo dudu ma me atem o ka che me se amema no bebre sa no mo ko so ba yeso adwene ba mtim se na me wo be ma wo se akua ampa na me se an ansa na no ko o ma wo sika no 1.5 sa na me di yi me ho wo nipa na aboa ne bia enti safo pa che se wo maame ya aboa because maame ya ba enti safo pra che se wo a wo te ho no wo aboa odi aboa aboa no odi ye no ne wo aboa oh my god mema no bebro bebre mu ma wo di mate bo maame atem bebre me se wo anu abusa se wo nipa ana wo aboa bebre sa no mubusa wo be ma dia wo di nipa ba fie wo ba dia wa wo aboa sa no ni butumi fuwa ma se asede wo na wo fo so no ko ba wa ha mu to wo se wo mra no mra mefa wo na wo ye na hia ma nyame amoa wo be mo ka hospital ho wodru ho na wan ka jense wo hye ne line o ka jense me bo anyo ba ye be ma akoma ne ka ho me ka ye se me ko ho no sa na o kan me ka menyam sa na o kan safo said ye tie bia no wo se nya no ne ni di komo na sa se wei ye bisa no no ye bema me de mnim so wa kokodro wo betumi aka wonka se wanka wa bra waka wo betumi aka ye bisa sa anya bia no otumi se kire de se aduasa mienu ka sa se wei ka sa se wei ana na de na akra no wo ma ne kosra wa papa ona nkosra de
na wonim no no weda kasa se tore bia na ko ma ko obeba bia ne amomo ahye den se o papa e wa flam place no wonim no akora ikro hwehwe ne cha ma ne hu no se wo betumi aso oba yi sanade de ko kwa flam place kwa wa na nya wona akosia no se sika senka me de hwe na anya wona akosia no ndi me shia na penkra na ode me ko ho eno ode ko afram place o se odi na chi ko wan fo ngo chere busuafo ode me ko eno de odi na chi ko afram place na kwa anwa meboa me bisa me say odi na chi ko afram place o na kwa anwa na kwa wa aba se de untumi nko na se no Akoma agrobe so fra no kwa o se abrantie yi o study no no obo brebe yi mo tira mfie se na aboso be se na mujaye wono wankaso one mekula ajai just mun shada nya he wankaso one mejai wo mu ana no amutete ye so me hwa mo tira sai be se me mfie mi na me nsa mfie enu fie mienu kura se nyinsen ne mu ho na wo menyim ye na oye me basa na okay ena mo ntam atete die na wonya free mu se wo so hwa na na obeboa de menya free man se me wo ya won hwani ya wonya free mu ane certificate no degree na masters wo ya wan hwa no na wonya free mu wanye bibia afa ma wa ma odwetire on to samna da on to hwe da ena na akoda ne nchen akoda wo kwa moska menyem no wo hia wo foforo no busumi nsi ansa wonyin sai ande no mamiska ande no mamiska edie na wo de dodo no gisika na iwu ntumi mfa sa de kro na no dodo no nyiska ande no na de mame se na wo ye ne ma bi hema no so na me nshada nente oba bia na ansa 2 days no okọ ti sa brande no show kama na sika o de hwe wo no de bi ye dan na sa brande na ni se be ba dan ti o de ma wa no abom se mi hu na mituntum boss kakrenti o da so ton bi se de bi die bi na mchechire okay nti we ka ketu efefe ye okura ka o ma ho se 4 mienu na wo ho na mienu wo mpapa ho okay ya se de tie bia wo se ye nya safo na ye no eto so nana ba tie dwe na che se ye nkwe ne ma me pejo mu kakra ma ye na ukunu wo ye adwuma ben odo je nene Carlot no na sefo sa nti enwo adwuma kra m ka so te mo ye driver ni o Akoma FM 87.9 Kumasi. Oh okay Marco mama nshase mfiri ye nua ba ya so ma ne bi shase ebu omo ani gu ne ma bi so omo ne mema na etwe mpena asa agoro no omo di omo ka asem na asem pa na omo ka no funny serious omo de sire kan wasem pa obi ho say wonyam ya medwane agya me bua o agoro na me die na wo so ye wo de na wo ne da so ko wo bua obi cha wasim unse obe wo hwe ni o ma mienu bi wo ne ho ono wo o se ma wo mma ni bi dada ma wo moa ni bi gu ho dada enti wo pani pa free wo ho because wo mema mienu enti wo betumi ama ne be ma aye de aka ho ena wo ba aye so wo be hwe ye no wo de oba aye de ya bre no wo de abo abre no o se emo bebre gu ho enti wo de wo ye de efitia se ne so wo ni di agro no wo ka kire o ka kire o se wo mpe na wo di agro na ya wo de na ya wo de na wo te ho na ya wo de enehwe de o kika kire wo ampa so ompem ma biem wa wo ma nko anti ompem ma ye mema bebre nsu a wo mo no mo de nam wo mema kra bebre o se mempem mema bebre mepe ba eti ope oba ono so be wo ba ye de ama no eti eye sensu no nti woni nipa nante na asem bi wo na wo ka na ase de wo di agro no a funny serious ebu akoma mu ne pia ebu akoma no so na wo ka kire wo no na eba wo no ente se ayo se ya agro bi die ne esere ho akọ eba wo no adwuma wo ho ene nkora ye wo mo adwuma wo mo ho sa first ne edu omu dokoko no enye bi ni ne ene ye de nkora ni nyina ekọ school na wo ba na de ne bekọ afuo mu a wo de na ye de akọ na se na se ye gya ye ba se ye ma ye ba enko school ne mrem na die eni ho biem enti sa agro na ema ne mema ye ni mu die na anam aso sidie nkwekwe wonti menya mesa obi wo se me de me kasa me ne oba atia me nhwe ba o
me hwe ba me oba jimi a mebo wo jimi a me se kwam do be fa so se me bua o man na wo kwa eh o se so obetimi bro dia ma ni do hwa ye bro wo mo ano wo mo do aba ti sa de akọ ene ekọ agro no woni wudie ne nya agro no woni wudie o edru die dia wo de beyawo ankomo na mudi kwadi kwa kire no mudi kwa kire nsem na okeka hyehyem no o de baba beyawo emfa ni agro me dia memenya ba ma manim ti o me menya ba ma me sresre ba agba hat me o kana said o woni wudi agro no edru mre bia wo de beyawo enti eye saa na sese wo ye de wo hwe ena ma ko obey wo se wo ma mienu no wo de na ma wo mo papa sese so papa ya wo gina fun insu yi na asem e de mpa o sepa se wo be yi sika pa ma wo se ji nefa ha abofre onya bi da enti na wo gina so me pe me ba wo se me ma bebre kura bi wo ha wo se wo de be ma wo di bi beto aduane edi bia wura wanu mu nti meje me ba se nye sa anka kura wo ne maame ho wo kra no ne nye fine wo ne bond bia wo montem iti ye dan na meje me ba ne kasa ya wo kan nyina meje me ba kire sesi okọ ho no nye sika no de be ba no ma me kro na wo de akora yi koma no on fa sika nka ne ho eho akora no on di on sha tale ma me yese mo kan ye simple wo se 10 cd simple na de bebre na wo twa a obeje yes ne dia ne se wo hwe ne ba ma no wo ne ba kasa ene o ka se wo be kra fro no se da wo nsani miska wo de fa ho wai si wo hu hwe de wo ba akra ne ka eye na homte enti 10 cds papa na wo twinti wo ba baji akola ne de akọ wo ba baji akola ne de akọ mse wo be wo si wo mfa akola ne ma no ne ntena de a ene no hwe na ade na enche bia e wona fe me dia futu amede ma no se wo si won hwa akola na o ma ne kapra enche bia wona fe sa akola na waja ni mu no papa bi ba ha wan hwe ne ba no o si oba de ye hwe no oba de ye mfa ne nko school e na oja ne baba ne sa nyame adom ne ba no ko nursing training ne ma me hwe no ama na wie o pa ne chew se mesraw e ya afa me ha se watale no na fa fa adwuma na me so me banie wa ko nursing wa ye nursing ni na me ye hu sa be ba no wandim ye hare ka ba na abo no si ka ba na wutu ya ye eno bi na ba ha no ebi ene sa betena ni tiri so na pampa so no o se me ma no we dia me ma no me pese me ma no me te wo mo nka me nti wo bi anka wo so ba panyini number wo ho e ba panyini number e wo ho wo bi anka be ba iti se nkura no a wo si de ye to mo jeje mu no o mu na nyame hira wo mo se sister yi se wo so wo mfa akura ne ma no na ba me so o mfa 10 cedis na wo twe no e ma na budie na wotonton no onkotonton na wonfa hwa akola no ebe ye ama no eniema nyina be koyie ama no efri se ensa bi wo ho a nyame hira nti nyame be hira so ama akola ya be ye nhira ama na kyira ne papa nyansa miensa na egu ho no maybe yes ma bi sina mama emma wo bi che mema wo na me se madam for Martin ka kyira me se ono no wonyama 10 kra woni fi a ope every say ade ma de ba fie no ni yesu nya ade afa ye dey fa bra fie oba e kwa wade asema ye ka kire no no unya ka afa ma be ma no na o mo so mfa so ne ya wasam na mama anya bufu o mo twemo ne ya fa kwa fo me chia Mr. Sekofo ye chia no na sister bi ye friend Juliana Neiza was mako ababa wana mama ne kasa ye ni na asem na hami nti mako mo de monye 500 Ghana cedis na mo pe bi nka ho na afi mo nkotua nyame insha papa sister Juliana mako monye yen kakran ni enkoyi ne mra na
ho oba ya ye no operation na waka hospital 23 years na be ma na free mu na ye ntumi mia ne kuro ne papa ne ma me free mu chesa asam na awo ho ma ko ye mfa number ne nto wo ye sra wo 10 aba boa ye 0245 30 and watching yenya kakra wudi yenya wiki ya yebegina so ne ya ko fa na ba ya ba ko yi no oboase ho no dia no papa ye faka yebetumi eduru akwa ako yi no e de na ba nti momo aye wate momo aye na ya na arehwo ma ko ma akaba kakra ma me kakabo ya faka wazo ma ko enipa bi e de asofofuo aye wo munya nkompon aye so mo anopa eso mo awia eso mo anwumere na anka enye bone omugina ho te se nyankompon maye e wa ha omude bra ne nyansam kituo emu eden enye ni panyina ne tumi yesa adwuma no nyame frɛ no adwuma na eden enti wo bia edin no dɔɔso ye frɛ wo mo papa mi wura nom ye obikura from nya nyankompon ye nyame edin bebre na bi du frɛfrɛ wo mo ye hu wo mo ye de dafom ye kunu no kra o so se wo ye de yo adwuma kuwa de panyini kra wo da fom papa mpacho say papa mesro papa mpacho wo sika edi so for one chese wo frow na wa nhuru na ekire kra wo behu na wo ho ha wo de be frɛ no e chese say di no emu eduru emu so ye bumo ye fele mo eti se wo be ye sa de wo ya na me ho keka me na me ho moa pie ba na me hunu de menya me ho because edini mu edu ye somo ye kunu no kra ye somo mo ye me say amas ye si bu asofofo no esini wo mu kunu no se de beti aye wo mo oba wo ska na bronya so pa ni kunu ni ska ena o ka che oba ne se wo ba sika ni ho eti mesra ka pe bibi kakra ne ento mo ne anwane anu ani oba ne se bi ni ho enso so na wanye sika ta akokɔ enne mo ode koche sofo na wode afa ho bre e de akɔ asɔre dem abra wo ka che ni kunu se ebi ni ho oni sika bronya afia so oso woni bi ena wo wie ye na ni kunu nim se sa de ne na ne yera beye eti sofo duro no nyame nhira mo maya ade pa ena ni kunu se ade sofo oso wo yere ade momo ne mo anwa no ne mo ayi mo akokɔ no ode aba ade me yiri ye nie ampa okofie no no se yan mi nyame bo me ka to makoma so se afiduru a me kwa akoye asore dem adoye me ya kwa akoye sofo adoye inti me de inti na ma me de ye de koye aware ni hu ye egu inti ye bumu na sofo wanum kasa wanum asemu mu eduro eti wo be fa wo ba bi sofo wo be fa wo ba na ya fa to so sofo wo be fa wo ba zaon ma ko se ya mente so nti mate so anka nyasa wo be fa wo ba na sofo bie na no kan semu a eya won we nyame hu mobo nyame hu mobo hu mobo na de wo sese ya na wo be ya koduru a akachia no nyame wenya dada wakeka no ensema waka no wenya dada no me da wo so no enya sam ketua no me da wo so no enya sam ketua mesra mo buntwere wenya fasting won body fache wonyame ho na wo ton sofu mpato ho so na otumi keka nsem a emu kra ya meduru otumi keka nsem a wokan otumi ka nsem a ya se o twa kankan ejimifu pasiama bema wano se meko
ɛda w'anim ɛtwɛn ɛbɛtwɛn kɔsɛbɔ mesi wo baabi a wokɔ asɔre kɔ hɔ a na ne w'ani mfa baabi a kɔ hɔ a na mo pɛ kyinkyini dodo ɛne ɛbu ɛyɛ divine eye care clinic na meka fo de ama mo ɛne yɛ nipadua kani a ɛno nti w'ani ne deɛ abrɛ bia no ɛwɔ sɛ kyɛ sɛ yɛdum light mpo na pane free to fam a ɛwɔ sɛ otimi hunu fa wuri Maako ade a yɛdi ho fo paa no yɛni yɛnhyɛ da mfa nkɔ hospital yɛtete ho saa na abɛfira wɔposa n'ani no ɔte hɔ n'ani no so keka no ɔtɔ nuro no ne nam kɔna w'ani bɛfira kɔ baby papa ɛyɛ divine eye care clinic ɛhɔ ɛna wia meka fo de ama wɔ o maame o papa wɔ baby no onuru sɛ wɔsɛ nkɔ ɔhyɛ chichi sɛ wɔ hyɛ chichi akra ketu ɔkɔ a na wahyɛ so pɛɛse mesɛ wo ada fa no kɔ divine eye care clinic na yɛnhwɛ no asafo market yɛbɛn VIP bus station hɔ bɔmmɔde yɛafrɛ yɛ no 0244 175788 0244 175788 adwuada kosi fiada 8 a.m. kosi 4 p.m. yɛ adwuma memene da 8 a.m. kosi 2 p.m. ɛna kosi ada 12 p.m. kosi 2 p.m. bra na yɛnhwɛ wani no ɛma ANS Electronics yɛsi yɛ wodi abɔmmɔde ana bra deɛ na wopɛ wodi bra sɛ wopɛ system unit monitors tablet television remote ɛne ho nneɛma nyinaa wodi abɔmmɔde atoto miriko mana moto electrical appliances papa ewo ANS Electronics enunti bomodia na ebra ma ofie nkonkɔhye na wonka hye gya wadwo bra na beto electrical appliances nyina ewo ANX Electronics so wutie market awoshi elang ehɔ ne wo ɛna Oduman Estate and Cry Frame 0202 187292 0202 187292 and Mama, second story, Mama starting from Ababa one so problem because Oba only mema bear nine. Osanka after when a bear many more trees. 87.9. Not also the yes, what's our coffee? Bear for fast. No be firewood. Mama, nobody no be firewood. So they are and a penny because a mema naba no so who sorry. One patch yet, I crocodile now here, and the idea my war. Also, I didn't know if I will say encouragement. I'm cast or can't be before from. It's all encouraging, no, now or crocodile, no, none or the hair, and on an aqua war. See, I bear my 3 or 7 years, what's our coffee by question? Ah, and my kakabia ni anyam Christmas de wachai wo bi wo boso me ba ko wanya no ba nka me pesa me ka asem bi kire wo edi asem ya asem wo no jafa nka pesa boso me so ye no ama o mama no so mo abre mo pa nyem pa ma dodo ama mu bia ne mra say akrokro no ni we na dadode ko honom no se be me say do si krokro me otu me fu ma me nwoma no ana wakwanye mama no na hedode wo ye ene ne waka cho so me say mama de sister ku ya kana ye no kro o mani brese na ye o mo kana ye no mo se ya na ya dream koso e manu kra ma wo mo yi wo de se wo pese be ma wo ne ne tie no kra no wo hunu se anya wo hia no wo wo be hwe wo de dako wo nya o menses no wo nya menses na wonim se nyinse bia ni ho no fake catcher no fa phone na friend no ko ne ho na catcher ne say apa ho ama onyem ni ye hwe the reaction e wo na be mu say ayo you wash school me say that ye bi e ho say asa me share that you ready hana say nyame hu mobo so what share that you ready when you ready who share that you ready who say who dis wo fa condom and share when you ready no now who person on chair say what share condom hana me say huram open the wrong me na me open the wrong who person who ti dey the bobra dey be who ti dey and can when you ready what share condom so yes in the condom no protect you tadua mu bo ha what protect you mo amusimu protect him ho ekoba so wo ka cha ne se okwa wo ba na mpacho o nyame ana wo na wo bu atopa no si ese ye wo star bi atimi wo de wo be ma aden no anko yi sa star no so mimi hu ye award there sometimes at me to sisi mama obi o ho no ma obe wo man kwa bo de be twa to no na udi no so achi so de na obe wo sa no kosem eti de nyame de be ma obia no no afa ne sa na ma nya ma ne ye hye asase so ma na tinko anya baba de be biem enye okoko na wo beti wo to no ma se no oba na wo mpe no wo se ye fa ne aboa no ye fa ne mbra na aboa no wo be mo wo koku na akwa ye na because wo mpa aboa
wo pe nipa enti we nya nipa no se akra na yemfa ne mbrɛ no o de ne ye dey me da me mesa baba we o so ntim bidie ton na adwuma na bi na oye no eyan kakra yakɔ wa na ekotu o hyehyɛ ne kakra no se mienu kra ni no aketu ani saa 7 years no en kakra de obetimi ahwɛ na kodru no ɔhwɛ no na abrante no nya na adwe so discard brand no free se onim se wakɔfa be ma foforo ne na wo on fisika foforo mbrɛ e ma wundi no wɔ anum onim so obedi on fa nhwɛ akra enti nya de so discard be be si se enti me da me mesre so onye na adwuma no kakra no fa nhwɛ no enye se ye gya ne sa ye na abrante no be kasa se de be oba be hwɛ ne ba no no so ho ato no kakra mama first story so as adewe minye bi da ba ase sofo no enu ade no okeka na de we makoma si huru no wo da ba so wo no oba wo mienu sasa na baba wo no oba wo mienu wo bedi oba na wo da ne so no oba na wo wura mu koba no wo bedi atem na nya o ma mi ntu ebia nka abae o ma mi ntu ebia anka abae ne ma me mu de mu ohwam ye de mu bon na e bon kra na e de anka momone de tu obia e wa wo di chito ma ana gonto me ba wanya momone atwim de nkate kakra ho na wo di je na atwim wo bia na wo hwie so bia so hai chai ne de ani apema pesi asonson wo wie be di atema na ye kwa di atem no eye news eh momone ye de be ya bankwa abeti mu so wo na ka wo di dema ni nya eye momone o mu be di ye wo di oto ho wo di enjoy so ye sofo abeja say wo kunu beja o me say wo kunu beja o jibi for say jisu amen wo tiri so men wa pa so amen pasi ase kwa Ghana for na mama minim the Ghana for bi adwan eda yeti so ho ede be nko adwo be na ntibroni no no kra na ade aba no o be tu nsuo no onu nim se metu nsuo a e wo se bi bibi gu ma ani ti wo so for no onu na busafo mpe billions sika ye ba je se de soa eyi ka mu ne de aba door to door 3.something billion no eno eye ye fa phone so kitua ye de go phone so kitua bi na sho ho door to door eno na je se de go to door eye door to door we do baby ko wo se ye diska ne begu aeroplane mo na ka menya na me person bi say aeroplane na diska ne be door to door no na say he brofo bi a o keka azai adwimu na ha papa we tia so de me tu kwan akwantuo papa be no no to de na busuafo oni yire ne ma enkrofo no ne duabo me se obeyare da homma wo be pro no sufre wo wo se na ma no musi pini ne obi se onim no anko odu pini bi ada na o yesa wo bebu ye dua ada na o yesa ma duabo na ye duabo no me da me mesre no me ka che mesre ni mpo me ka che no se suban na o ma fa no na no me o ha na obi afre sister me efre me Regina na obi se ne sika be si na se pamfa mo kwasa se me free me so a me di prabre no evangelist wa ha ko kan ne dia e we yan popa na ye yo I say we ya kra because that trick no say evangelist no dey the same thing bia ti da ya wo ma kra na ka e be ye evangelist onye sofo mama onye sofo ohun se ma na dwene mu e ha e na o de fa ho na so munya market e ba kama Israel Kama is real. Kama is real. Yeah, floral tissue and American for Ediama Wone, we have floral tissue. Mr. Wada, handkerchief no, Yadian Kwa, wo him now with the gum, wo bowa now with the gum, now with the true and him, now with the foul now home baby. I wouldn't be in footroom, Quanadia found we are refi, no Sandia Quaco Tiawa, Yadian Kwa, and not to know here floral tissue, and not ye disposable, and until we ya cat no to go, we ya a shamu bebrain so is sat ube to me in the so bottom, or pass mo, wallet mo baby. Ubekobia everywhere you go ubetumi edi achine bibia etumi ayeka toilet roll facial tissue nyina no multiple towels napkins ni nyina no ye wo bi ehode obeyuse no fie office ni bibia mepa cha obomode a nema wonsa enka flora for wo mo tissue sibi na entumi emu apomde ho nsem ensipi na ensita eye coffee organic tiger nut powder atadwe sam mayate denne woni libido kra wunya atadwe yariate denne 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 atadwe no ma ko ye de no se de ye se ye no ebi kra we ne ebi wi ahun
ni ato agu wa den no wa nyina ato agu no enti we say no wa blending nyina fa ya powder no ya ne powder kama anopa ma wo ba magina so no e ma wo esita enti wo ya na de kakra gu nsuo hiem na no ano no wo de agu wanum kura akoye wo yem adwuma am wo agina so fine kama enti ye de na ye ne kama enti ka wo to coffee organic tiger nut powder tadwe sama sanka bi Akoma FM mo ba benya bi poco trading adum Western Pharmacy soft line Fred Mensa ba Dr. Mensa Keo Silver Chris supermarket Bantima Edusa ba Makro filling station one wo Wisdom Amachi supermarket Tech Junction Obutuo PFA Pharmacy water for Bomodia Nefra ye nebetrubi eye atadwisam 0548 405007 0548 405007 na ene wamuni nkomo eye ahumka hit patch eno ne ye ka cho se bia na honam dua bi baby eye wo ya eye plaster otia na wo de afam sa baby kro no eye usisi wo kotodwe wo de fam ho a oh eni gina hit ni bom a wo be hunu se oh ya wo no atupi afagyan wo ba wo koficha wa ya se ya wo hia ahumka hit patch eye kama pa kofo dua ubenya bi new tafon kranta takraze enafe shaman uko ha ubetumi enye bi ato bra Akoma FM ya monte so abenya ahumka hit part no bi ato fre 0599 991 149 0599 991 149 ahumka hit patch o say ya ubia ebetu na top chocolate drink ne de eye de mansan kabi top chocolate drink na top choco 3-in-1 chocolate drink no eno ne yakasa mansan kabi no na fe wode de ye pa no mu no top chocolate spread na fa pa no ne mo na chese eno so aye de ubenya bia to bia fre 0243 033033 eye Congo ointment ene eyen sansa empompo ekoro nantamu apropro anampo eyam honam yawo eyana honam eyam hene we hia Congo ointment fastra bibia ebe fa what we free 0249 017101 eyen natural adventures ene de baye free 0249 017101 na quick credit se baje bosia ehun so sabrobe na won so fakwaye adwuma enai bema we hia quick credit se sia kudon na chese bosia no esu na won so de akwaye adwuma freyen e was 0302 200390 0302 200390 de we hia ene wo Ghana card grow fine eye mojadro no nom wedie bibia be fine wonu matuntumi ne di wo da na dwa wontumi na wo fu chikrom ha obampo kra awoye problem de amawo a secret na ye grow fine herbal tonic ebesiesie babia for Dr. Grow fine e was 0244 596532 0244 596532 Cave and Gardens Ghana Limited ye de Janinko orange juice and cranberry fruit juice and aba we de we hia bio eye natural and flower flower bia animo we ye na so wedding na se adore na se party na se no fa bi serve wa hoho na udin be ye twia pianda wonom ano ubenya bi ato e was menhia mo Kumase mo China mo ubenya bi ato wo ho freyen e was 0544 316330 0544 316330 Mama and Pastor Julius birthday. Oh, really? Happy birthday. And Pastor Julius' birthday. Little no, Debbie Wanka. Actually, you're best celebrating in your Yamanopa. You try your home run nearby, young Quaman so 0322498035, 0322498036, 0322498037. You try one basia. Also, police for Sachino. Na we go be man bi say aneska modi be obi anim say scanner ban how come say police force achi wo kwem na ka ten say bia e hono no e no man link for ni bu hono enti na omo yesa no na me ka ten say there be because all the no can demand this ka bebre before say or this caneban na ka ten say there because when madwuma o koye but always go demand this ka na wa twia to we dey hwe na wan ko send this ka den ama no e no see you wate to hono e so for air fresh e scanner den na won send ye na me ka cha ne say me na ankasa be man ka cha ne say enso to honom enti no so ne ti a okope scan be de e da send no e no see you
Be 15 minutes no asafre e so ne nte na de kasi de bi so ne de ente na me su yo am ka tan se kana wan se niska no until sa this time be say 7 na me kasi de bi because o ka sis ebroni ena enu o mo be za business no na me say me pese me hu se eye broni ana se enye broni so phone number ne mame na me use the phone ba ko na me fan frɛ ne hu se eye broni ana se enye broni se so phone na edi se adwuma we nyina enti meje Mr. Morgan broni se fe Mr. Morgan me jene number ese me de frɛ de me frɛ na akosi sofo na me nim no na ode sa business no e baaye no akosi ni so na me shele ka se brakosi na o si yes na me so ma se me send you sika 1000 Ghana cedis enti me fa number be na o fa number we so na number we na ma ready na me see you na me so de e ba fra me ka che me say aba na me nya awere me hu se sika no Transpeed natural mineral water. See what do Jumebi? A sorry for a year party, engagement, wedding, restaurant, hotel, shop bar, stores, a fear baby on here and sue, Edia Sumwa do for dear, and see we here a Transpeed natural mineral water. It's answer and sue a yemqua. Transpeed natural mineral water. You are 1.5 liters. You are Dantamu. And you was small size. You are Kumasi a coupon tabre. 2 boot in champagne. Freya 0549. 305020 and 0554 207384. Transpeed natural mineral water. FDA Ajijodi in crowd to never walk under ladders. I keep Afe yankwa ahoma no eso and 2 cases and ye treat here your friend who says Sofo Jonas and afe nso Safo Kantanka and na nekua yankwa na ye afofo ni nkomo we dey baby afe free. Mo ku mpacho feminine na dia de ka se fra bo buja mo ku. Na yeti. Mo ku video mo bo juma pa ni ntia o paki mo ku bia tu hu ni nti wo ni dem mo ni juma pa nti mo ku na certificate no mo ku aba me hu pupi so ba won be ma na ewo be ma no yem ni nyina aye ma ni ku sa ko mi ni bi o ante ana be ma ne oba no mo 6 e ma nko be ma no sole o ha oba ne se wa ma oba no iti fu we ja oba no ho ko takra dia ko fa fofu iti one na wo tere no so nyina aye ma nti wa ko wa sesi wa ba ne ti e problem mo ko de to si mi ni he ye ja fofu titi ye hwiye pa ye ja fofu titi na sofo ne de se de ya kan Romans 12:1 no am ya me so ma adwi hu no ebi no wa fa no fine ye hu ye mo huru se ni nyina mu mo ko asemo bi na no aka trem no de eni ahoto so wa ahoto pa de ne pe so ni ahoto a o no amla no me pam chewo u bi wa no aka tre o ba se ni hakankan mo ko ye me ka te mu de mu wura dwa ya de no ho pama no me da so Yami on show pa we didn't baby afefree oba koyi mira me ju so champo brofe kwa adu ye ga wade ka won so o fagbede na ya oni ni hoke ni isa dina oba fa dina kwa bunu de sia ne won banana be to mo Amsterdam for ko o New York City me champo na oba koyi ye besre e manu binum ebinum o eye sebi jimino o munye jimino so ande ko na sebi ebi enso nyansa wo hu mienu eje kura ba yere nyekuru papa bia so na be ma be fawu o ti mo sa na ko wo me se nem e manu binum o ba ko me se e wu sia no na wo ma 30 2050 o be wo ma wo ye gay o be wo ma oni mu papa no ma me enu ajo ne wonde wada ho na wa ba nem na ugam wo foro no adai o mo peforo do abi bebre peforo do mo peforo do me da say we didn't baby afefree. Hello Maa Akos. Yeah, Joe. Good afternoon. Ni na na ja kan bi mire mama emma na wo maternity leave no sa na branche bi di atem basa sa na papa we abranche so dia to so na ya me ya so phone le cancer phone eti no bi ni kwa ye program bi sa anyoma Akoma program so nti wo mo nsaka ya dinu eno mo ka sa basa no
na mo nso the person me can say mama e try adwuma no so adwuma no me tia ya na di ya mama so bia fo bia no be gina no ke kan sem fun no so agade nka mo ho na mo ya adwuma pa enu aye amen within the baby afefri ma ko hello Fantastic. Ma go tenga. Me to nka bonnet town ni enko Brazil. Santal Fantastic o e frame e kwete wo taxi driver. Na ma ko Sophia semu ni ye ma dwen se men ka bi ba ma men kan akra. Ise sofo no mi ti na utimi se sofo no na adwena na nwaki yi. Ohia psychiatrist. Na me tie program no ma ko. Na me hwehwe wo ho ene ban ho. Na me hwehwe se menya poster bi a wanya be 85 years na wawu a. Me hwehwe sa me hunu bi. Me hu 18 40 and 35. Na chese bonia dos wo mining too much. E kam ye say obi anya no yonko a na opese obu ni paso na ye kokonfo ho na konfo abu ya faso akomalam ho malam abu ya faso a sofu ni mpon a ugina domanim e kanya me asem hwenkwasesema sebi udi na maku mamintu azanfo ne fo men kan che o mso munya ne omoye no na omanim aye sedodo e na tu maku ni na panfo nti ne ahinta bia ebedadi agwesewa makraw neda se agwesewa ha ne de akoma mu nsam dwumadi ni nyina besie sabre busu apene samia champon assurance pepe little and a team ni nyina make say wonum aye krado ene de eba no wantie bia ye ho e wa agodie mu nsam koso ana ne ye ntra ne ye wone pa ene de mam